lo mātua tua sisiri e se, mātua te whātangsia le nganga le loto maulalo lau pule whaitu tas. Na ia toi fo lau whaunga mana I lungo le nei Palemene. Whaatonu mai oe na ia tonu ai a mātua whelafo inga. Mo le whaasisili ina o lau lava vi inga. Ma le soifua lau le leo tangata nuu o Samoa. Lo mātua tamae o I le langi. Ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo malo. Ia whaia lo fina ngalo le langi e pe anu whaia le langi. Ia e foi mai a te mātou le aso nei o mātou me ai e tau ma le aso. Ia e whamangalo ia te mātou, ia mātou ang sala. E peo e mātou foi o na mātou whamangalo inatu. Ia e wanga le anga mai ia te mātou. Awa foi e te teina I mātou ai whao sosonga. Ai e la vea ia te mātou ai le leanga. Awa e o malo mane mana. A toa mane vi inga e whaava vau lava. Amene. Dai. O te whasisila atu a amtani ne tau manga al fono au whaitu la fono. Tui nā tō pepa. Mua, pepa le Palemene lua filosofu tolu, lua filosofu whāna, numero se lau lima sifu tolu. Li poti whale tau sanga na mtanga lengo whātu anga mwhainga whaiva. Mo le tau sanga whale tupe lua filosofu tasi, lua filosofu lua. Lua, pepa le Palemene lua filosofu tolu, lua filosofu whāna, numero se lau lima sifu whā. Li poti le sunga fono le fono talai masu fono le Palemene le fono tanga. Mo Palemene le Pasifika I Saina. Aso lua sifulu, ila aso lua sifulu iwa novema. Lua filosofu tolu, mo le whaaloalo lau fiong. O le a tūtau mo ia le siu papa, e whātau mata I Mulinu'u ma. Ina ne I wholau ma mae le matangi e lunga, na po ia leo le niwa. O lewa paenga saa, I ua le molitofi, ma ua atu whola foi. E si ua mauli ma le laulafa lafa. Ina ua tū le whoe maoa, pe o le tala I malanga na I sawa vau. Hoi pea le whamanu ma le whanetanga I le tua. Le tua lava o mafuai le so. Mwhai ento e sirwhai pa I o le Palemene nei tae au le manuia ma le while e mu. O te ofo rofa mwhataro whātu pa I o le tātou maota, hi o lau whionga le taitai o le malo, lau whionga te maitai Palemia, hi o lau whionga sui Palemia, a whio tō whionga I Minister Kapeneta, e teinane tō whionga I Minister Lango Lango. Hio foi lau whionga te tai le tua ngai, ia hio foi lau whionga sui te tai, ma sui maru umma o le Palemene, ma loso I fua manuia, ma le langi ma. Le fio mai whaururunga mtanga alwenga, para tonga tuma oti al tato ma lo, whatalo whatu le nei tai au manuia, ma lo le usu. Sa moe lau whafonga tapo I mai, ia upa ia whaalupirupeina, ia te tonunga o maua pēr pa ia o le tunu, se fo launga file mu fatasi mai pea o tātou watua. Ma tau te whatalo whatu le nei tai fou, ma lo le langi mama, tapo I meia manuia. Le ar whaiwa le Palemene nei aso, le aso muni muri fo le nei ngā ruenga, nei o ngā ruenga le nei vai aso. Tātou te manawa fo le itu la sifuma le lua le uri. Anga le lei le li I usunga fono uma le Palemene, manuia le tapo inga le tunu. Ngā ruenga le aso, I lo ilonga o li poti a komiti wha Palemene, matali le malo. Tu sai o le whasolonga o li poti a komiti wha Palemene, matali le malo, o lo il pepo ngā ruenga o li poti mo mue wha, mo mua pepa le Palemene lua olu tolu, numero iwa sutasi, lua pepa le Palemene lua olu tolu, numero salau lima sutasi, tolu pepa le Palemene lua olu tolu, wha, numero tasi, ma le
Fa pe Palemene ru olu toru ru olu fa numero fa. Fa tasi matari malo na fa nga solo li longa le fono nafi ma ua fa wau tai nei. Tol pota manga le fono nafi wa mai sa no le sus fono vai mongon matasi ya ma ua mai ai fo isu ma malu sa fi sa no o te tapala fionga te fono komite tu la fontu mau tau finga palota ta sanga ma finga fa vai et sa no ta fu tau no finga le konftalai Maria lo finga te fono se tu le melo finga te teleton o le sa o manatue o te launga le tau puna paun tau pu sia launga tau pule tatu pensione o vave o malda tu fono lafi ele mo so wa no ya le no le finga te teleton ya lo finga konftalai o te famalo atu lo finga tal sangan siti nei taiao fafte ye le lofo mlanga le leo o le tatum te sili marupupuia pea Samoa mai le teleo o mala i swing o le tau ma le foi tatu te matau ina lava fa pena foi ona fa malo le tatu Fonotaga nei le usfono nei vai aso ia e teinane fo'i le tapo inga Samoa on tulaga fa'alupe ia fa'apea fo'i ia auauna le atua ma le latu fo'i fa'anonoga manu ia ma tatou uso a malo tuila manua laufioga e tavotele le ia fa'autuaga fa'amalo fo'i komiti ua au mai mo le toe tilotilo e le pensione a Malta a auto potato fai pule e le i mamale ia mafuanga na fai ai le pensione le nei e le afifslau i vono e fatala noanga sa fai tonu lava vaenga le nei al mata wina pea talu mai on tuto tasi lo tato malo ole o fai pule fatu tumunga i o tu malo ile mamalu o to iai o to sina ma to uli o le tu malo e fiu mai awai o le fofonga leo o tu malo wal falanga maia ile malta nei Tiafau malta sa ilinga malo Samoa o lela o to iai le mamalu ele teimina umia le tofi la ofionga le fontalai ona umatu lole le tofi aluatu lo itua ele se me tua ya na ele fsile na ave le si to ina sa fai pule o au me e fai nei le fato a umalo tofi al tali al to ina o lea ua sa ili se mea uteo lai e le fue ma le toto. O te usu i tei e le Mulinu'u. E mata po afa msinonga ia e fai. Ona o tua i leo lo toto. O le manatu mata ngā tele ia to i ngā mea e tupu ta i o le tunu. O le toe a isi tei il moto fa msinonga. Ia e le mamaru mo fai pule. Lala na fa malu siai le fainga le nei tau sanga e fiu salau i vaono. Ma lala fo na fa ta oto ai ma ia inga e na ia malu pui ai. Ia le se le ni tua iai ia fai pule. Lau fionga le fonga talai. O le tau o le tūle nei. O le mea te tau na iai. Tatauan wha lupe. I le toe vai le tua. O le nupi wha
whapitoa whaipule. Ai o tūlo ia ele pensione. O ngā lenga kupoi mal whawilaki. O manatu lau whai ngā luanga. Ese le melea, ese nupi wha. O lo la tō whafoina. A le mea tasi. Kipi ese le vai ngā tupe mai I. Whaputu, ave invest. O le taimi e talaitua. O le ala le mele tupu. O le mele lea e tau tele ai. Whaukuanga le au mai. E leia se me e se ai whaipule. Malato uma le tongi nupi wha. O a tuftufanga e whai. Ale nupi wha. Ia fia ai ma whaipule. O le me foi lea wo whalongo iai. O le policy lea loi tato la fo I wā luai ma whamasino. Ale al mele tupu. E maua whamanuanga whamasino. Ai le se mea whaipule maua. E makuale e kārawhianga I le mea. I ta o leo tunu o lea e whatau toa tua I a tu la whana. O le tuta ua I e le tūlanga lea. Ua mai ai le whautuanga. Tu I lunga mai le sfuru sene e le sfuru lima. O lona wenga. Na le lima sene whapopo iai. Ona vei le sfuru lima sene. Mai talate tasi alo e maua. E mai tonu le whaputu ngā tupe lea. Ona ole nupi wha invest. E te foi mai. O te le. O le la sfuru sene e teminei. Mai talate tasi. O le ale mea mwhai nei limo sene. E tā ua tele le avatu malea lima sene. Ia po se foi sfuru sene. Ai te le manuia mo auto fionga I whaipule. E le teimi e li tai ai. O le tū tā ua mo le sila fiel ma otole nei. E le aia se employer. E mauso no teimi e manatu ai I mea whapea. Ai se a. Awa le ato e ngau mai ai la tō lima sene awa. E sfuru lima sene ti piatu lo ti tongi. Mai tāla te tasi. Ma le sfuru lima sene e tipi mai lau au whengalwa. E ta mo tātou la. O le sfuru lima sene lea. E sa ua ai ki tonu. O le tātou malo. Se mea te tau. O le maota le nei o whaafoe atu ai tupe le atunu. Ma le hati nae le atunu. Ma e ka ua ke le mo utou ia whaipule. E talavou e toi o mai pea. A matou nei ua pura la ngoto. I le koe au ngā ia mea. Lawa whianga e whongwhitalai. O le tāua le nā mo utou whaipule. Talavou le tonu le moto nei. E toi o mai. E onga el kaimi e te li tai ai. Wa lava se le ne tu lo matua. E whai elo waso e vala au mai ele tua I ate oe. Ma tausi ai oe. Whai ei mea le ainga. Ma whala ve lave. Lau whionga le whonga talai. E tua le lei le whautuanga leo wa mai. Mai au te lei lo fo pe tau whai ai. E se tu la whono. Toi te poua lava le regulation tu la fono fa ton. E pe lava I le unga e fai al committee. Nei lo le telo me fe la wai. Ai tasiale me ele ai se me se mal nupi fala le fai. Lo fiong al fong te la ta o tele le tu le. E fa tu ma wai ma mal wo fai pule. A lo te fai pule fa lu pe fio mai lo fionga. Ile li fai pule wo kuso le ya ma King Charles. Ele ave ia yo le mau lunga o le whaalolo le tumalo. Mai e ta ua tele ia le tu lea o toi tu lai atuai. O le mata upu nei. E leo se mata upu na whatanga whai. Na whai mo le puipuia o le mamalu o whaipula le mauta nei mlia le tātou whono. Alo. Tai sa noi lo fiongale te te tua ngai
Ia me se foi whaatau ino nei li poti ma ana foi whautuanga ma lo lava mo le sao lau whionga. Te tulai mai le sui o whalata ima sam tau o lewa tau whaiu tātou. Ia, tulai mai. Whaftai lau whionga le whawhatalai wa. Maua se awa noa ni tu malo. E manatu o lewa mai au na e tutol ni o le tua oi. Waro tātou vata puia maru tātou tapa au sili langi. Mai a whiona e pai pai o le whanua pa ia o le tae au mane aso. Nā tūlani nei sui o le a le toi o e isa mātou tala. Ai anga i sao sa mātou whautuanga ma se manatu nei tu malo. Ia ono le tā ua o le ripotia komiti sa whawhiangai ma le sua ina o ripoti foi am tanga luenga i pe ona lumo le Palemene. Anga isa mātou tala i le pensione a tangata mātua, ta māmatina mātua. Nanga o lea sa tala noa maia, nisi o ta māmatina mātua nei tu malo. Ia nei whalongo maia leo whale o alo lātou manao na umai. O le manaonga o nei ta māmatina mātua. O taimi foi e tu uaira tu nuu e malanga i whafo. E le ngata e o e asiasi i nei whanau maainga. Ia o abanoa foi e maua e o e siaki e la tō fō mai. Pei tai a toi ta riu mai rea tunu. E o mai ere ma se mea o maua al pension. O tipi motu al pension e taimi e tu uaira tunu. A elo la tō wha moe moe. O nei se le ni la iti e tua e pe a fo i mai. E tau wha sausoani pāsese na o ai. Ia wha pia fo ia piri a fo mai a tunu i whafo. Mele a watu ele tua lalo nei i tu malo. Ia se toi sila le na whionga minsta mana matanga aluenga. E leo se tupe te lea e maua nei o tātou tangata mātua. A whai atu ua le atunu le tolu māsina. Ia pēnā se iwa se lau se tupe o le e wāwai ai. E toi fo i mai o taune tono tu stupe. A tūlanga le ai e fo i mai. Ia e le ma se mea. Mene o le whale o toi le mana onga nei tinama ta mātua. E whapea foi ala tō talawai. O le sa o wawai le whaatala noanga le. Susunga le ofisiri o le mtanga ruenga o soifua malolo ina. Mai langolongo ina foi nei tu malo. Tūlanga le taimi foi ia e sioki e ia talawai. Ia pe mawhai ona whaawa o pela o nanga le whaatino e whareta vai tū maoti. Ia e whaise whea ngai ngai mwhai an tongi atu ere. Tātou whaalapo tonga nupi wha. Ia nei lo le tūlai mai ro sioki o talawai. Ia e hawha ina tere aina i o tātou tangata mātua. Pēnei pau ia nei whautuanga tu ina tu lau whionga whawhtai tere mo le awanoa. Alo, whawhtai. Alo, saunoa. Oi, ia. Se tūlai mai sui o re pate. Whamore mole lava, whawhtai lava lau whionga mo le awanoa. E pu'u ale manatu o le nei tu malo. O le ua la ngā e sui whaipule o whalatai e le tūlanga lea i pensione tangata mātua. O le tūlanga lea o loo iai, i mele a ngā e whaingi la kusiaki ma ia e fo i mai. Ia ua kipi ese le la kou pensione. Ngā se whaafisilia. E le o apala ia le kūlanga fo i le pea o ngā whai fo i lalo policies a le au whainga luenga al malo. A e mai lau pepa mai. Ia ngā o komeki lea ngā kongi oi. A peo si mea ngā awhai o leo i whafo i kūlanga i sa in ngā fō me whapenga. Ia mungi ngolo i se appointment, ha mo se kūlanga whapenga. Ia ngā whaamaungi ai la, ia maka kongi. Rango ke iloa me reinge, aru ese o malaku nguu, ka ofi. Ia e karwhea ngai ranga o la fo i kamu whai mai along whangau i whafo. Ia e waku maha kua e siaki fo i lako fō mai. Ia sionga la e fo i mai. Ia o le mowar kupere sa wha mue ngai maha kua e whai rea lofa whai au me whapenga. Ia male anga ngā whaaloalo. Alo, whaftai. Ia, lau whionga te telefoni, tūnai mai. Mori whaftai rau whionga ili whangwhitalai. Manatua lewa maea o na whaalau o tepa i o le tae aole, mamanu ole, maota nei. A wāwhori tātou uto ngā tau whai le tua malona whinangalo. O mai aina mori mea i wharitui, o na leanga le lei o le tua. Whai ei whona toi whaau au ngā ruenga al Palemene le nei tae au. Whaftai mo le awanoa. Whaftai fo i sui sa la ngā whinangalo i li poti e lua le nei komiti. Ma lo whaftai, ia o ngā ruenga toi whaau au mai le aso nafi. Tu sai foi o whinangalong na whaalia
I li poti nei e lua, li poti al Palemene, pensioni al Palemene le tausanga luo o tasiva, luo tasi. Ia ma luo tasi luo lua. E manatu e wha fina ngalo na whaalia. Fina ngalo mua na whaalia, fina ngalo whaleata numele tolu, i le pensione nei, ia malona mafuanga. Ona tā ua i fo ilea o le atuari, ia po se konsale whapitoa na awai mai New Zealand. E to e su e ina, pasene o lo tātou whaonga ina i le pensione ne tangata mātutua. E tā ruai ona o li poti ne e wha, o le sa whaali e fina ngalo le maotofono le aso anafi wha awau maritai au nei, toe a atutusa. Ona e a fia umai ale nupi wha, ala utala noa anga i le li poti ala to e wha tau le pensione, sui usfono al Palemene. Sa unoa le sui o whaleata tolu, pe leo te tau ona wha i eise fufuanga i le sitia. Ona i le li poti o le lua tasi lua. O lea ua au mai eise fautuanga ale konsale whapitolea mai New Zealand. Ina ia sitia mai le pasene o lo tatou iai le taimi nei le se furu pasene. I le se furu fitu tesi ma le tolu pasene. O lea ua momoli atu ai i le li poti lea lua tasi lua. A le li poti le lua tasiva lua sfuru su tasi. O lea sa avatu ai se fautuanga whaal komiti pe le mwhaiuna si il sfuru ma le 5. Ai ona ua tau nuu mai la le konsale whapitoa le lona sila fia e mea tau investments. Ia leo tau sanga ina le sfuru fitu tesi ma le tolu. O le ala leo le SS o whainu mela o matu o vatu. Ia o le alavo whaari e fina ngalo le fionga i le sui mamalu mai le whale ata tolu. O le ala leo le matu tu ina atu le pasene sfuru fitu tesi ma le tolu lea. I le sui usfono le vai maunga numere tasi sa whaalia mua lona fina ngalo. Ia o lona fina ngalo foi lea sa whaalia le aso lulu se tasi o li poti foi al komiti le nei. O lo avela na wha mamafa i le saini o nisi o komiti, sui o komiti i le li poti. Pe foi no wha mala matu. O lo ta oto le lei a le se lau ono le tūlafono tū mau i ona vaenga uma. O whainga wha vai al komiti le nei, e wha solo le whaatala noa ina o li poti. Ai a le taimi maaso e whaatūlanga ai e saini umai sui usfono i le li poti lea. A o atu la i le toe aso a le li poti. Ua le a wai nisi sui usfono, mafuanga, malanga wha le malo, o le ngase. Ia maisi tūlanga e, le maalofia. O le mafuanga le na. A e leo iai se la ngona i sui usfono e ala una le saini. Ona iai ni vaenga o le li poti. E te iai. O le ala leo le whai o se footnote pe ona fasiringia le sui lea. A alo malama lava lalo tatou tūlafon tū mau se lau ono le pui ono. Se i vanga nā ua whaari se te o se sui al komiti. Whatoa a whai le lalo o le footnote lea. O lona winga, a whai e le iai. O lo maari le umal to oiva al komiti le tūlanga lea. Ai peo le tūlanga nā ua mafuai. O le si foi vaenga i le mawhai ona mātou to e tolo ina i saini uma. Alanga a whātū le lafo ina i to e wha lau tele le taimi. E a mai ele li poti. A whaila e saini umal komiti ne iau tae au na whaatu o tae au le whairifono al Parliament. Ta wala na mai li poti. Fua le whaupunga le lafo. Ina ia to e whaumi umis taimi. O le tari manino atu lea le vaenga lea tu ngalu iai a le vai maunga nume le tas. Leisi tū na ta ua e le suisfono lava leo le vai maunga. Ia o tūlanga tau le wili. Ia o le whautuanga le avatu. A na sa uno le sui whapea mai pe a manatu le komiti fo ile le e whaatonu atu le ai. O le whautuanga o le avatu. O na ele na tia e leise se tau pale umar fina ngalo le atua i auto wa fionga. A ua whaata oto lo fina ngalo po o fea le vaenga o ai e ave iai ia lea fo imanuia. Ia pe a whape se tūlanga whape na. Vionga le vong te lai se me fia whaasa. Malia lau whionga te whono, se tūlai mei lau whionga te tautu. Leo whalongongo le atu le tali mai le te whono. Toi ngā mea whapea. Se wha ngā iai le ko whama mao, common sense. A whai au le lava le teimi. O le Palemene le nei. E a fo
yo tai o te mi tam fai pe sai ni uma committee la ngai le winga matanga o le sai ni uma o ko pe ko ke vai mama il Palemene ngai e tawalan tam fai ia lo fionga te fono e mo le ava no sai ni mai committee o mai ia le ripoti tonu la si le fia e umia te mi o mai ai mal te mi fatala no nai na sto lalo. Ia, malo, waftai, tono leu whafunga mai le te fono, ia whautuanga lava mole ngai lumanai. Ia, wa lava le mapopongo tātou ripoti, ia, ma le silfia le tātou mauta. Tu le mero whianga te fono? Ia, malo, whaftai. Te o atu fo il taimi e tari ele, whafsili ma le whautuanga le, whianga le te tai ole. I tuangai, ai le whaumaina o le finangalo le vai maunga. Ia, o le tūlanga ta wili, ia leo avatu whautuanga, pia avana mato avatu. Whautuanga o lea mai ele nupi whaolo o lato whatino ina le pensione tātou Palemene. Le fo mato avatu whautuanga, ai a whai ere finangalo le sui e whai se wili. Ia o laua whai taria sa o loto le nā. I le tūlanga lea, o lisi sui o le mato komite e uina tala no ina ngai o le nupi wha le pensione a sui whai sao whanga. Ia a sala vea lava le komite ne le saunoanga le sui teitai ana nafi. Ia maona toi avatu ai nisi vaenga o amatu le ripoti nei. Ia. Na le la se esele. Ia lo whianga te fono, se itu lai mai sui vai mungo numero tas. Ia e whatalo whātu le nei tumalo le nei Tiafau. Tato au lia le aso muli o lo ngā lulue a e ala le tato walawina. Muli ngang whaftai lo whianga le whangtalai. Talo whatu fo i vai monga nai tu na tala nato le whio lo whianga te mai tai Palemene sui Palemene. Ali ima te mai tai minsta langalang, li mai nei tu whatala whatu fo i le sunga te itai. Le nei tu angai e me sui te itai me sui malo le Palemene. Mole ngang whaftai ono lewa wa whea le whionga i le te fono, le manatu le nei tu malo. Pea na matu whai atu, e ma mole ale ngang whaftai komiti, ia ono le whamai a ina ma le leo na mai o li poti. Ale sui e vai monga e pe lewa tali malama le spong fitalai. Ele tūlanga lea ele saini. Pena o whai atu a e maua le whautuanga nā watu. Pe le whintau suaswani atu te tai o le nei tū. O mea umai a mai tutono al maota nei na ia papenana ma malu. Malo ia. O ai le aima se me o yese footnotes whapea. Nā alana le saini o mamai pe ngase pe malanga. Nona winga, o le nganga le tu malo le nei. E alu waso sau waso na o mai alu ma whanau. Pe silingia lamena le saini ai lo anko lo tamabo ai lea. O po lenga lea. Ai se foi tal tununga lo whionga whangtalai. Tasi ono na e te tāua mai. O tasi ono o sui wale te e pe eini fina ngalo se li poti. Almana tua ai o le vai maunga ia. Le ai, o lai silent le tato tu la fono i mo saini tato li poti. Ia pia nai tau tuli alo ai whapeo oia. Te tau na e fia o lea watu whautuanga o oia sui whangwhetalai. E te soaswani ai i mea o mai te tonu. E alo ia, e matango fie, e mai a ea uma. Ai a mai lani mea ai mai tau atu e leo atu atua. Me se ale saini, e tō tōru. Nala mena le whaisau noti lalo. Nalanga le saini sui ia, mamai, pena e nei whanoi. Ai a mai ana le fsilingia nei lal tai aole nei. Lena lua, ana nafiles. Pele nganga nala o whianga whangtalai e whataua e le sui le nei. O le ono nai, o tasi ono nai, ni li poti wa le maua ini fina ngalo te te. O na mai lola ai almea leo, le li poti ai al komiti. O leo maua. Pe whapena se nganga lo whianga whangtalai whataua ai. Leo maua lo fina ngalo. O le ona lua le wili. Ia lana leo tu e ta awai foile. Pesa ia le manatu o le nei tu malo. O la ta i ta ma ta whai oi le na. E silent ai, a lepe o la, o na iei isi se tu lo e le mana o i lo e le lo matua lana wili. E foi se sila mana o to ina e fa pena. Ia pe leo le a ora mai le komiti pe fa tonu mai le komiti le fai pule. Pena o fetu. Tua fai ale wili le si e fa tunga o le a otina nei potaya. Ia pe le nganga na o ta whai oi ana ia sui fai pule. Lana ia mta fai oi. O le alu po ia nga vae. E fai ele na wili. Ia manuel fona usu la ufianga whangtalai mali. Malo Palemene. Malo, sao noa. Ia, te tono mta upu nei la ufianga te fono le whaua maiti mainga ma tualaro. Ia, tonu e ho ngā fo i mole a ngā i lumanai. O nei leo i titi whatau aina o li poti tuna mai Palemene. Ia, o le mele ia o te whautu atu la ufianga te fono. Ia, leo tualaro a sui mamaro Palemene.
ia e au ngā molu nai. Ia e manatu, ia e whapenao na leo malama ma silafia ia le fo watu tu olalo tatu mauta ia e ngai molu nai. Tu le melo whionga te telefon. Aro whaftai rau whionga re, whangwhitalai. Ia lau se marwaenga lea langa o leo ua e whina ngalo iai. O le mta upua ia tau le wili. Ia vai maunga mua muai. A whai au lo whina ngalo e te le whina ngalo e whailoa. A le whina ngalo ai al komiti e watu whawhautuanga. A whai o lo whina ngalo e te le whina ngalo e whailoa. Ia ta o toa tu lo le whina ngalo whaito tas. A le whina ngalo le al komiti pe fo ona amai e le whautuanga ale nupi wha ia i tātou. Ia le o watu malama. Whapena le anganga le mau te watu ia i mātou. A ole i oe ia malele ai. Ia o lo ulo wawhina ngalo whaitalia. Le wili lea ua mātou a watu whawhautuanga. Mau te lea o watu fo se tūlanga whawhatonunga i le Palemene. Se whautuanga so solo atu. Pe ia no whai atu. Ia e au tau ola e au whangota tātou te leilo. Le whina ngalo le tua. O le suilo na wha. Ia o le sui lea o le whionga le teitai o le tuangai. Ia whaftai mo whautuanga le ua mai. Ai pe ano wha malama matu. O le komiti a nei whatoa saini ali poti le taimi muli ala a mai le Palemene. Ona mātou te whaia uma le screening o le wording ma mea uma. Ai a whaila o yeini sui o mamai le taimina po wale awa ia pangalia. Wale iso mātou a wanoe mai ale alawe mawale tō a wanoe tūlanga lea. Ui o lea, ia manatu stūlanga ono toe te wale tūla fono tū mau ina ia tūula i lalo le whai unga lea. Ai ui o lea, ia e watu fo i mālu i puenga ale tūlanga nā leo o mātou manatu iai. Le mawhauna mātou o sa iri mai sa vai le sui o lai ngase. A o tae au le fono al Palemene o fia saini li poti le so. Ia masui fo lo tua ia le atunu, tu ua le atunu. Ia ono fufuanga i Fonotaga i le tūlanga lea. Ia manatu na le pau i o sui, sa iai lo latu finangalo. A o le au te lenga ama le mātou tu atu, whala au tu vangu i le pa i o le Palemene. Ia o lo ia tu la fono e au na tango fia mawhai e suinga. Ma muri ta ia. Ina ia mawhai ona whaatino le sitanga lea pe a whai finangalo e malo. Pe foi na ia tu la fono pensione le Palemene tasiva i vavalu. Tu la fono whaatontono le pensione le Palemene lua o tasio. Ia mar tu la fono puleinga o tupel tato malo lua o tas. Ma le anganga whaaloalo. Whaftaitele lau whionga le whangwhitalai mo le avanoa. E tali e tua to miti. Tu sai fo finangalo on whaalia le tae au nei. Manuia le fono le atunu. Alo, tau noa, whaftai fo le ua. Whamamnama nisi mta upu sa langa sur. Mauta ia whaftai mo le ngā luenga alo tu komiti. Tu lai mero whionga le te fono tupe maua, tupe tong. Ia, whaftai mo le mātou awanoa. O mō whātu lou pa i o le mauta. Na si o lau whionga i le tai o le malo. Ea ia whionga le sui tai. Ia e ale a whio malo le kāpeneta. Minsta langolang. Ia, le itu le. Sio le whionga le tai o le tua ngai man sui tai. Ea ia sui maru umo le Palemene. Ngā lo lava le tau tua. Ngā lo le lava pale. O tūlanga i vaenga na wsiringi o le nei komiti. I le na o le toa lua lava ia e na wsiringia. Sa toa wha ia pita i ane. Ia o leo ua la vea mai ia isi vaenga i e toa lua Italia le. Na whionga i le taitai fono na se inwai atu nei. Lea lau whionga i le sui taitai. O le whisiri na tu ina mai. Tūlanga o le progress o lo iai er tātou return on investments i kampania o lipotinen tu ina mai. I wha maunga o tu ina mai whalapop tonga nupi wha. E tu sa maluas futolu paseni tupe whaasili mai tupe o lo whawhainga luenga i nei kampani i tu tonu o se fulu tau sanga o tu nai. Se ia tau mai i tau sanga nei lua olu. Tau sanga lea se ina vai atu nei lua olu tolu. O le whisiri na tu ina mai e le whionga i le sui mamalu mai whalatai ma samtau, whapenana whapopo i aima ale pata whale ilunga. Ia e maua ia pensione a i lato e si mai fafo, i tono tolu masina, pea au mai a me masani,
Poi leo li poti fa mai ma fa mania ia na maua leo le se leni maua se leni paenga lea ma le nganga fa alo o fautuanga tu ina mai telo fautuanga tu ina mai malo fa ftai mo fautuanga mo komiti mo le anga luma mo dia tu fa malo ma fa ftai tele ia anga le mai le ia le tuai te me to ni fontanga fa ftai mo lo mato of no Alo, sa no no fiona le. Te fono, tu le mero fiona minsta. Malia lo fiona minsta. Tu le mesio fa la tem samta. Mo le tu le nga faftai le fionga ide. Te fono mo le tadi mal malama. Te o si vaenga le sa o tu la ia tuai. O e fala tele foi le tanga tama tua. O e la to e malanga ia tunu mamao e asi fa nau ma ainga. Ai le o e va ai se fo mai fa pitoa. Ai la te fa nga ina le taimile. A o fai malanga ia tunu mamao. E o e va ai le fo mai e siaki por asturanga e so e fo maloloin. Ai fo me wale ese pension. Al mele e tau mau atu sei longa e watu ia pepa o lai alo e vai se fo mai na mautino le mau pension. A tal sanga na ni tu malo. E fa la we tele o i lava tanga matua e malanga i fafu. I vaenga ia pe o no taua. Ia tua wa no pe ia mo pelan pension ma le ngang fa alo. Tu le mero fiona te fono. te ua mau atu lo finangalo fa ta atia mai lo finangalo se titilo e ma le ngang fa alo fa kai Ia. Ole uso matua le o tatia mai. Ia, la fatu la fiona te fono. Ia, le ta sanga fo e sui malu. Tu le mero fiona minsta. Lo fionga le fo fitalai ia pia mo fo ima au fantasi le taulanga molia pia na mo le foi la plapo malo ile tau tunai lo fionga le fo fitalai sulla le lo famalanga le le tua ila na pule fasoa o moli mai o lo to so i fu mo so mantu ola ia o tafsil fa e manu fono so le Palemene le ni Tiafau tu la e fo i male Faraile tele vanele mal tawe le Palemene o fo lo fam fatalo fatu lo fiong al fon fitalai le fiong al mai tai Palemene sui Palemene io ia fiong ai minister cabinet sui fon fitalai ia minister lang e voi le tu le malu le fiong ai tai le tu ngai sui tai ia mi se foi eu sui malu mo le nei tu le malu lo ngai el tanto malo atal vo foi fio ngai fa lulunga tanga luenga fa la tonga le tanto malo le on sai mai tanto ngai luenga fa ngaloina ta poinga Samoa yo na tulang fa pe masan mo lunga mo tele ia o ai fa tutulot e lau finga ruenga te tofi le tua lo no manu ia wale fono le Palemene ia me se finga malo si o tanto utunu lo fiong fong fitalai mo e moli fa ftai su ia fai pul foi malo mot ia sa no foi ma fa ali finangal ia tu sa io li poti e peona fa tanti e fiong ai te fono il mot lo fiong ai del tono le manatua manino au fala tali fo e peona tali foi tau e fionga i te fono i fesili sa fsiningia me se mtau pusa la nga sui maman e tolu ana i vaenga i la ufiong e fio e se famtalanga del tono e tauna o e se tala le minister musil fiel Palemene e me se foi fa fonta poi me se tanto tunu mo mola ufionga e la nga sui mamalu ia le tulanga le siti o le pension Palemene ia me se ni fitu na inga tal fe ngai lo fion fon fitalai ma ua i fa momo e le fo un tau pule sa fautua ina fo komiti pa inga tal wai manino fo i le ripoti pe on fata tia mai il komiti il fautuanga le mai o le tali ma ua vo i fa momonga Italia i pa inga utuana i lo fanga solo pe inga ruenga malo e fua il tamawai ai me se foi la o le
whaatatianga o ngā ruenga whanga soli fua priorities al malo. Ia lau whionga whongwhitalai. Ia o le fwoi ua mai tau wina ua mai aona whaatino le study ale actuary. Po le iei le fau-fautua whapitoa iei to mai whapitoa i vaenga ni. Ma ua fautua ina i fwoi le vaenga lea. Mai whaatau ina la le tātou malo i vaenga lea. Le la lau whio o le tali taluai. Whanga solo i ngā rue. Ia le tali le tātou whainga malo. Le ua prioritize. Ua toi ti a o i le tātou whaslo. Ia. Lau whionga le tāu pulona lua o le. Tūlanga lea i le. Whaare fwoi manatu o sui malu tūlanga tātou pensione tangata mātua. O le isi si tia po se fituna inga tāle whenga i fwoi. E mei se fwoi inisi o tāle sanga. I e li tūlanga olo i e nei ni swinga. E mwhaiona toi soani. I o tātou tangata mātua. Malu tu mamtina mātua si o tātou tunu. O whionga whangwhitalai. E o le ngā luenga whai pēa ale mea lea. Tausanga umana. E sila pēa i eil tātou whai ngā mālo i mea le ne. E le whamanuanga le ne ave i o tātou tangata mātua e ala le tātou Palemene o pension. O whetu na inga fo, tāla whea ngai i te tau na whai Palemene. Ia, pēa na whai atu lau whionga whangwhitalai. E fua i le tātou tamau ai. Ia, e meise fo. Ni suinga le tātou tamau ai. Ia me se foi ni suinga i tau o soifuang. Mai tau mai lau whionga whangwhitalai o le lua whelua tasi le sa whai e fo i le si whao popong. O le tātou pensione ni o tū lai mai tātou whainga mano. Whao popo e le lima sfutala. Le ua lua se lau wai le pensione mo tātou tangata mātua. Wha tasi e la ma whamanianga masani i ala i tātou talawai. Ia me se foi la le whio e ngai i paa i paa kolumsawai. Ia mai si whamanianga. Lele whaatupe o manu tātou mālo. Au whamawina. Whamawina. Wai leo ilo pēa le tātou whainga mālo. Le vaenga lea. Tausangau. Sisila e me. Ini whetu na inga tāla whengai. Ma leo whamawina i fwoi la ia. Me fwoi nsau no i esui. Ia e mai se ai tūlanga i al malanga i whafo. O tātou tangata mātua man toi fwoi mai. Ia leo whamawina me. Ia sisila e el tātou komiti. O le vaenga lona tolu lau o whio. Le sa fsiringia e sau noa i ale nisi o sui manu. I le tūlanga le o le iei officials i lunga o le board o le nupi wha. Lau whio on whangwhitalai te manatu e tā ua na tā upule nei mai tau whio na o i esi whamtalanga i whamanino le whaafonga le tātou Palemene. Ia mese te whaafonga tāpoi mai le tātou tunu. Ia mese fo i le mai tau mai al tātou whalaputonga. Lau whionga o le lua se furu. Na sui ai le tū la fono le nupi wha. O le suinga le nei. I le lua se furu na pāsia atu le Palemene. O loa ia ia. Le leto ia. O se sui le Palemene. Po se tangata whainga luenga le malo. Public servant. Po se constitutional office. I lunga o le board ne. Lau whionga le whangwhitalai o le tāsanga o whautuanga i nau mai. Whape toi tuu iai i le board. Ia le whaulu lunga o le mtanga luenga o tupe. Whailau tu se tupe. Ia mane lo i sili. Ia lea sa iai. Sui mai lo le suinga lea ina ua sui tu la fona loa whi sifuru. Lea lau ua whaatino le tātou whainga malo. Suinga lea. Lau whionga whangwhitalai. O le mawhauwhaunga ma lea nganga i le vai iei nei tua o le suingani. Ese le manei. O se suinga le lei. E pei o le nganga le sa e tua. I le suinga le o tūla fona. O le tūlanga fo i le ina i e tūto tasi. I e independent. Le komiti whafoe. Po le board. I le whaatinonga o lato whaai unga wha business. Tūlanga tāua lea, i le vai e le suinga lea. Lau whionga le whangwhitalai. Mai tau fo, so suinga. E i fwoi ona whawhita au.
mai ile suinga fo ile ua suia ile tula fon olo ye fo le vaenga le tula fon olo ta oto mai e ma fai le kabinete ona fa ma ni si suinga tala fenga pe a fai e ni fa le tonu e tula mai ile suinga le fa tino ni ma o le fo ila e pe o i la ile vaenga le a wala mai le fa tuanga le mai lo fenga fo fitalai o se mta upue ta ua mo le mana malama ai me sele sila pe ia mo le anga ilu ele ngata le minister o lo tin lo ele fala puto ia ini fo ini fo tuanga itu ina tu cabinet mo ni swinga tala fe ngai mo le anga ilu la fenga el fon tlai Malia lo fionga le minister se tu le bano fionga te tu. Tau tele le vaenga le ua tonu iai le whamarumanga al minister ina ia manino le lei. Ia swinga te tele nei sa whai. Ina ia avesiai ia minister. Ia mawhaurulunga mtanga luenga. Ile tulanga o le avea ma directors o le board. Ai sa whai ai pēr le e le whaurulunga mtanga luenga e le tulanga whautua. Le mafuanga le swinga le nei o le tele o mau whai tionga e mo whai unga whai lunga komiti. A mesala komiti o le whalitupe ma le komiti lea o le lupi wha o le alava se whai unga e le lei. Ai whai tioina e whapea e polkikia. O le sa whai e le minister. E taua la le matua voi e le whaopunga voi le. E le ngata ina e tali tonu. E whaatonu le mea tonu. Ia e whai ani ngā yoinga. E atangi a tili ai whai unga mea tonu. Tili o awhia ai le tulanga o le o whai polkiki. O le minister po o se whai pule. Taua tele le tūlea e vai mai fo i whafola tou. O lo sa wai ia seleni. Mo le atina e o Samoa. O le mea te le lava. Sa whawhita auli. Il teimilan la. O le fia minister. E sa whawhai ai tonu o le komiti. Ia, ma le telefo i o isi whaarulunga mtanga luenga. Ona te te lela ko alaungi mo mai ai. E le ngaka la o alaungi. A board fees. E saurunga le kai fiafe. Ma ai ai le seleni. Ale whalapol putonga. E te tau o na ta fiofi moana fuafuanga mamau. Ai sa iai la le swinga whapea. O le atofia ia se si whapitoa. Mai whafo. A mai ai ni whautuanga i swinga le a mai tutona. Wai le whaingo fie i le mele o le tuu tutonu o sui komiti. Ai sea, o minister o mai ai ai. E mana o e mela tau tangata. E mela tau tangata i tutonu. Maa kiri porki ki ai whai un whai. Maa kiri se ai i whai un whai. Ma mahala le unga. A lea la, e wha vai lunga le tūlanga le nei. O lato umaia la mai tonu. E tomu whainga ina i a tonu ma sao whai unga. E le whai me pio pio. A mata mai al te whana. Lala nā tā ua tele ai. Le iei o le whauru lunga mtanga aluanga. Ai whai keke kele, i le sona a vatu tanga te whafo. Ia, lau whionga le whangatalai, e le nā tia. O le kako ke lalaki. A kako lalaki. O le makua kelo ki apolo whialua ia. Ia lau whionga le whangatalai. Leo maua lau whinangaro. Le nganga atoe sao. Sao lele ale wha silanga le o mai ele minister. A mafu anga taua na o le iai le tūle nei. O inga kongwa. Ngā kiri ai o kere kako se rengi ngā maua mai. Ona o le fia whala potonga i whafo. Wa ngai i lunga le tau le leo Samoa. I le mele o le whai unga i manino.
mautinoa e lea se wha e winga wha alu alua o lo iai. No, tai. Tula mero whionga li. So you fale ata rumo. Leo sa no al fionga le taita ni tu ni se vaenga. Mori fa taila fionga le mista. Ya, le ye tau se lua tu o la lava lo si la fia meni. Tolu sul tau sanga e ngaru el malo. O le memo mua le ele tatu pensione. Ya wa sa no le afatino, afatai. Pe na ufa mafai la kom talanga nafi. Ele mo faina son si e tato. E au no man mafu anga tau. Justifications. Le ala o taltonu la o fionga na o ina justifications. O ale o si el malo, fa tale fa un malo talwai. Le si inga o le nupi fa tanta sul peseni. Ele fa ngo fie ranga na le fie ila fa business. Ana fai la vale el malo talwai. Mo tanga tala tele ia manuia. O taltonu, o taimi fa la nei tato. O le solo la vai, en fa vai. E fa tai o le ua e sa no le a tau lona lua sa o lele o fionga suina tu la fono le nupi fa il tami o lua fe male lua rofa male tolu a maten fa tal no le ATP me tonu ai suinga nei pe sa no le fionga tai o temi le o to vele mle valili mai lo le ma to inga me na mala to ni suia vese mi sta mai te fono ko o ports na mo fa alia lo te I te tonu o talanonga ne, kau sa te sin fai. Oi e se atu nu o to, e se foi Samoa la to. Fai na ngai a tenga malo. E I mafuanga. A wala ono wa fiefe te na yele le minsta ya ule ntao de. E mar te fono. O mai lo Parliamentary lua fe malion. Ai mai lo mal tu la fono. E su yai te fono, a vese minsta. Ai si le fia nai mau record. Le fia fo mato opposition temina. O fia uma la vese mista. A wa no tu lunga mo fa o tele a wai. Tele ina. Fa ngo fia ina o ngo ngal wengal malo. O tel tono ia fa le tono o mista. Ale le o mista. Le ala o nei. A wa fa le tono. E a mo mal mista. A o fa na mai li poti tal no ina nei. E le kali ike kai fongo ngal miska. Ai o ilea, o pasia tu la fono. Ia leo tato alwai. Lea lau te maua langa, leo te whalongo longo fo. Lea fia tu minsta sa i taluai. Wa ia rafe te na inga lea. Wa tai te fono, wa minsta. Ia peita iani. A whael tu langa lea leo alwai. E langa ai mai whako mol transparency, ia lea mal good governance. A ua pena sa noa le fionga le minsta. E lei, sa noa te intentions le lei ia. Ai a se lo tangata tu iai. On whale tonu rolea. Ya. Ai, le winga le famtalanga la ufiung. Pe ona foi atuan nafi. Na sila fia al kabinete taluai. E pule al kabinete, e al terminei, al faitalia al te fono al kabinete. Ai na tua al kabinete, le minister le pule ole avoi, al finance. SOE mal nupi fa. O SOE al malo, o tupe al malo. O le nupi fa, o tupe tangata, o le tunu. Tupe tangata le tunu. Le mafu anga le fa ingal kabinete taluai mal tai tai nei tu. Tu o pele fele tu se tupe. Ia sa ngale mu tupe al malo a tangata le tele. Le la li poti le tal no ina nei. Le ye mai au tfo toina lo fiongal mista. Ona o leo tal tonu na yai le opinion. Ale fiongal lo sili le nei sa fa mta upule. Ina ofte na. Ia e tanga ipe yai ia le o tatia. Tatia tu lo fiongal le o tatu wa ai tu la ngale we nei. O te tau mata fe ngai ona fai se fa unga pui ai o e malo ai mai se o tupe na tala tele ma fa lava fa tai Tu me lo fio con minsta, fa vol sa no. Faftai lo fionga le fonftalai. Ya, I fa moina fulenga faftai sa nanga le fionga le te le tuanga ia me se foi le. Sa nanga fa mamlama le. So fai pule mai. Fala tot. Ya, tonu lo fionga le fonftalai. Ua tiri mana malama i la utali sa nanga fionga te ta iman tuanga ia me se foi le. Ia o mai ai foi mai. Fau tuanga foi pe on tuina mai. Ia o fa mawina le. Fau tuanga o tuina mai. Le fa leo ina ile ngang fa ftai committee me se o fionga te fon. Ia tu sai foi man ngal wenga mai ai le poti pe on fa to mai tanto mot. Fa ngo fie foi ngal wenga minister. Leo ina le ngang fa ftai le
whaapitonga no pi wha, lau whionga i te mai te pulenga, me se lau whenga luenga malonga lue, malolo to tele. O tātou te loto vai e lei lo se tau tai ni tai malu, e lea loto tele, wha moe i le tua, wha sino mai le mea tonu ma le moni taun tātou whaia. Ia, manuia le, sau whainga whaululunga, whaafitai tele lau whionga i whawhitalai mo le avanoa, manuia tapo inga Samoa, manuia le whona, whaafitai. Whaafitai, malo sau noa lau whionga le minsta, ia leo manino me uma, ia mese foi o nisi o tau psala ngā su mauru mauta, ia maloa ngā lue, tai foi mo le wha manga. Tula mele whionga te whono o komite tulafon tu mau, tau mo le lafu. Lau whionga le whawhitalai o te whātū le lafu. Na ia whaamaoni e whono a aoli po te lua le komiti, ale nei komiti, e pei o na iloina, mua, e Palemene lua o tolu, nu me la ivas formalitas, lua, pe Palemene lua o tolu, nu me la se lau limas formalitas. Whalua, e sui o le whangam whale se la, whapea fo inga ngai fo maunga numero lua. Siri po le whaamaoni e lafo, e whinangalo e sao noa mani ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ta pala whionga te whono, komite tupe maua, mo lafo. Nau whionga te whongwhitalai, o te whātō le lafo, ina ia whaamaonia te whono au, li po te lua, nei komiti pei o nei loiloina. Mua, pe Palemene lua olua tolu, lua olua whānu me le tasi. Lua, pe Palemene lua olua tolu, lua olua whānu me le lua. Ma te whaalo lapu. Whalua, e le sui malu, mai le whanga whala se la, whapea fo i ngā ngai whamaunga numero lua, whapea fo i ana alofi numero tasi, numero lua. Siri po la whamaunia lafo e whina ngaro e sao no mali ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O tapala o whiunga minsta, mo le lafo. O whiunga le whawhitalai o te whātū le lafo. Mina e whamaunia le whonoa o tali le malo i whautuanga le komiti o tūla whontu mau. Ta uptu whainga pālota ta al sangam te whinga whaal whawai. Mai komiti o tupe mau am tupe tonu. Whalua e minsta o ta longa, wape fo i minsta o so o sisi o manga, wape fo i minsta o so ta inga. Siri po la whamaunia le lafo, o e whinangalo e sao no mali ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ia, mori whaftai an fua, i tato ripoti ia, ua tuana iatu. Ia, ono le fuk tato, ua mo tato tei maro lo, le anga les Faraile le, ua babi maro lo e fuk tato ngā ruenga. Toe valu lava tato ripoti e toe. Ia, ona mahe alo leo tato Fonotaga. Whatati ese ngā ruenga al whunawao, bo lana maro longa masani o tai au.
O te whasilatu ua to amtaria nei tau manga al fono au whetu la fono. O te tāpālau whionga le te mai te Palemene mo le lafo. Lau e whionga le whonga whitalai. O lea ua mai a pare au autan ngā sua. A le paia o le Palemene ala i le tau mwhitanga o le tai au sa alo iai. E ai fo i le manatu ua maua se whaasini ngā mārosi e whaua wai le tātou ngā luenga. Tātou te whaafitai a whaatasi le alofa le atua e ala i lana fōa. Ua mātau lava le mana i o ngā solonga o le tātou ilo i longa o lo wha ngā sol nei. A sirisila fo i le pepa o ngā luenga e le o toe tere ni li poti matali ala mālo o lo tutoi. E iai le manatu e le lei fo i ai tātou whaua o pia e wha maea ona o ngā luenga o tausanga o levan tuana. A o lea fito au o iai le tātou ilo i longa. Ma o le ala lea o le tūla i man whaaloalo e whaatū le lafo e whaapea. Ina ia whaatatia ese tūla fono tū mau, tōru sifululua, mō le suia o a tātou i tūla fono, mō le asofono le nei e whaapea. Pe a whai e tāle i tūla e sifululua, i le tūtono le la, e le mai ale ilo i longa o li poti o komiti matali al malo o loo i le pepa o ngā luenga o na whaua upea a tātou ilo i longa. Pe a whai e tāle i tūla e tasi i le auli e le mai alava o na tātou tolo po ai lea mō le asofono le nei. O le lafo lea mal whaaloalo. Whalua, whionga le sui Palemene, whapea fo i le minsta whātu anga, pa ngā whaiva. Si profa maunia lafo e finangalo e sau noma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Ia, o le afa pelama na whaanga solo tatu ngā ruenga, leo to teren tatu li poti o toe. Ia. Lima, pepa al Palemene, lua olu o toru numero se lauma le lima. Li poti al komiti al vaenga tau le whawheroa i pepa al Palemene lu olu tolu numero lua sumaleono. Li poti whaltausanga al whalapitonga o taui mo whalale whapusei, mo tausanga whalatupe lu olu tasi. Lima pupui tasi, pepa al Palemene lu olu tolu lu olu wha numero tosu mal wha. Tani al malo pepa al Palemene lu olu tolu numero se lauma ni lima. Tu le melo whionga le te te whono o komiti o vaenga tau whawherai. O te aufolo whātu i lau whionga le whongtalai nei tai au. So i whamanuia. E wape hoi le alaltai o le pai maulunga o le Palemene o le tūlanga tau aloa. Whawhonga tāpua i mai al tātua tunuu o me se lau whai talo. Ia, malo le soi fua manuia ndei tai au. Ua o tulai atu ma le whaalol tele e whaatu le lafo. Na ia whautangia le whono au whaitu la whono le lipoti al komiti o le vaenga tau le whawheroa ai. O loo tu e nā tuai ana sai ringa ma whautuanga mai ngana whono. Ma le whaalol lava. Palua sui mamalu mai le whanga whalea se la whapea hui analofi numero lua, papia foi a fasal ang numero lua. Sili pura fa maunia lafo, e finangatu e sau noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O te, tura me suyo, analofi numero tolu. Lau whionga le whongwhitalai o whaasa o analofi numero tolu. Ia, whaftai, ia. Whaftai mo whamanatu mai. O te tāpālau whionga te matai Palemene mo le swimming star. Taua whionga i le whongwhitalai o te whaatū le lafo. Ina ia whaautangia e le whono awao tali ala malo e whaatatau i whaautuanga le komiti o le vaenga tau le vā whialoa. Palua le whionga i le sui Palemene. Siri para whaamaunia le lafo o e whingaro e sau noma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Ia leo mai whautangia li poti le komiti, whapea hoi tali le malo, whautuanga le komiti. Ia le avanoa ne stasi sui mamalu le mauta.
lai mai lo fianga te tai le tuanga. Lau fionga ele Fonotaga o te tula ea tu mlenga whaalalo mole atu le whamalo tu sai fo i o whaasiringa malosi lau mtanga luenga wale le soifua le lei tātou whaipule nei o te fia tautala i le taute le lipoti le nei ua ta oto le tātou laulau a whono. Lau fionga le Fonotaga. Tau tere mau te langlangoina le ngā lue ngā mawhautua ngā committee. Ai nai tu lalo. Sila toa pea i ngā lue ngā whaapopo ia ua whaatula i mai sosoni mai ai le tātou whaalapotanga. Tau i mō whalawilawe whaafose. Ai i awane i ave se ai le mea le nei o le sila te toa i a maru puipuia te o ngā tupe whalapotanga i a lava le tali atu i whaawilawe tupu whaafose. Po le ale tele o le seleni o lo iai nei. A tupu mai i whaawelawe a fiai sto se lau tātou tangata. E le kai lava le te ngā tupe o lo iai nei. Teimi nei o le suia inga o le tau. O le mana pito mawa e lea tu sai ma whai unga whai tai o lalolangi. I le lalolangi. I suia inga o le tau. Ia ono tula mai ai ni whaawelawe whaafose ia fia il to tele. Pe on sila fia ia fianga me tau tupe lau fionga le Fonotaga ma le nofu tā pena ma mao o le ACP. Nā nau whaatepa o finangalo le maotal nei me tupu ia tunu i whafo. Tula mai le mafui e. Ngō tounga i lolo se whale whonga whale. Pea mal se lau whonga whale. Ngō toa i lolo. Whioki umai ma le fia afe mafia o tangata. Le i tupu i Samoa le mela. A o lea tātou te whawhengai ma whaalawilawe tupu i atunu i whafo. E lua i tu ai ngā awala whainsinia. Lau fionga lea fausi ai whale le ngate Samoa a whafo. E whau le tūlanga o le ti o whale i lunga o pou te tele. Ia ai ki e pou te tele ngā i lunga o le papa tū o lo i lalo le ele. A whai e le esi papa tū o na whau lole le fausanga e whao peo pea. E pe o le tūlanga foi le masani o na masani tātou o e whangota i le whanamei mal matitau. A whai la tō lama. E o tā mai o la tō waa tā mai e moso oi. Ngā o la aua whaalalawa i maisi la i lunga tūa i loi lunga. Male mori pensini tūa i lunga male apa tūa ia. E float e o pepea. E le mawhai o na mangoto. O le whainga whaing sinio le na lea e whawai whale o lalangi. I le iwa o tau sanga. Sa makua mako ki ngai ka makia o ngai ka i lalo. Pau ke kere le whanga whale korula leo malisi. E ke kuaia kuloa. E whapengere ke leo pau. O isi pau maulunga. O isi pau e maulolo. E tu ia e lana. O lea ua kauri papa. E le mwhai alang ma lepe whanga whale korula. E whapeferka kou whanga whale lele. Ona el malo. E lengi papa o kui lalo. E le fausia la. E le koe ngā whainga lea. E fausia e le tūlanga.
o le whao peo pea. Wa fia mafui e ngā leo peo pea le whale. E le mangoto. Ai le mawhai on tātou loa. Lele kau ka awhia i male. Whonga whale ono lelo le whaltupe. Māram lama tele iai le suia whaipule. Le o lala mai. Na whausia. Whai ka awhi, ai sea. E lenga iai vaenga. E ku ia ku le poua loka, komo de lo. E le se papa. E vaenga le il papa. Lawa whionga le whongwhitalai. O le tulanga na aangi la le mafui e. E whise tai whapenei le fale. Na whai i le whainga whao pio pea. Ai whapewhea le fale. Na whai e taula i poutu tele ia. Ngā ka e ia o papakula iai. Mā ngoko umalo i lalo le fale. Kere mea whapena o tupu. E iai le awala lau papatelea, awala savati, na whai Italia, po le tolu tau sanga taluai. E le i umia o na whaul fale. Ai angil mafu e pa umai lalo. E o i awala tele. E halu i lunga. I al ei, e le tau sanga. E a whaifu se lau valuiva. A whaifu se lau valuiva. O te safali mai whafo mai Manila sa au walue. Whatala noa le tātou program loan na te tala mai la whaifu se lau vasifulu. A eo solo le mafui e lea. Pa u male pelepe ia awala te tele ia fausima. Ai sea, longa winga i leile fausia. Amerika, e iai ia engineer mawai. Makusiaka mawai. Alal mea na tupu. Turkey, makungu i South America. Kele fale whapenga o collapse. Ale kau kilo ki ai. Mango koi fua le whonga fale se lau. Whio ki kangaka. A whaila o se lau tangata pe kupus whaavlawe i. Is fale ia pe whale kongu ka ko lifi lea lunga kero. Kai me whale kongu ai. Ai palasi melanga i lalo. Ai e to se furu tangata ia e le se ola. Rau whionga le whongtalai. Le tulanga na. E kako kele whalonong kele fo ngi meo insua. Wafia e ngi insua e whai. Mo tātou tangata. Ia mo fale ma tulanga whapena. Ai ol kai mea ka paile insua. Ai whai maile insua. Se kilo i whai lalo i ta mai upuna i tuane ole. Ia e kilo ko. E le tongia insua nei. Ia se whale velave tupu whafo sei. A o lea walau i loa. Ia lapata inga ua whai. Ia ma lamatianga o le whale ua umana lau iloa. E le titongia le insua. Ua whiangi me whapenga kupu. E watu e tāpā, e whamai insua e leo se bato mea. La ngai el condition i tua. Masani o le titilo iai ia le to tele. Lau whianga le whongtalai. Ia le walalo. O tua lalo e tau tele ngā luenga. Ma o te whamalo e te maitapule o tau o vea le mtanga luenga le nei. Whapea fo i malato au whai ngā luenga. Mai fo i sa iei moa. E le whamaoti ma wha malu pea e le teo ngā tupele nei. Ona te lele o ngā i taimi. E ona tulai mai ai ni pefea. I le tātou atunu. Lau whionga le whongtalai. Ia, o le saole nā le tai au. Alo, sao noa, lau whionga le, te le tua ngai. Si logo tā whai mau tō whina ngalo sao noa ngā, te le tua ngai. Ia, tū lai mai lau whionga, ia, lau whionga su te tai e se mea wa. Ia, lau whionga le whongtalai. Nai, vanga la itia le tusai mali potia le whionga. Sao noa lau whionga. Komiti. Na fia pa ia e manatu fo i tātou waso mani. Tūlanga al whaanga solonga al tātou ngaluenga. E whaftai mo le avanoa.
O leo te mata watu I mo whainu mera ia mai le li poti. Ia whai asto tele o lātou māli liu. I mo whalavelave whafose. Lātou ia wa tāna sanga e lātou wa inga I le piso swan. I tūlanga o lātou Mulinu'u. Lātou māli liu. O lea lau te whawai atu I whaingu mera li poti komiti. Those who tasi lātou Mulinu'u. E nusu lima lātou māli liu. O na winga. E whai lava si mawalunga al whaingu mera lea. Lātou ia fia I mo meo whalavelave tau lea wala. O na winga o tawadafi. E mawae ia whainu mera ia pe a fua I le tūlanga o ia tātua tunu ma le whaitawa whai o tangata. O na winga te lele ngā luenga lo mana o mia ngā lulu e whaatasi ai le mta ngā luenga. Ia wha pia fo isi la tātou malo pe o le ofisa leo leo ma le au TA ia mai si fo I mta ngā luenga wha pia nā. Ia hoi la tangata o lo Mulinu'u ai mo meo I tono ngā luenga. Ia o leo te mata watu le whainu mera I wasu mal wha. Ngā tō sa Mulinu'u ia wha. Tāsanga ino fo I fisosoani ma tātou ACC. Ia tō lua la tō na mali liu wai whalawhainga luenga. O na winga e whaiasi mawa e o whainu mera nei lau mātau ma lau ma ai iai. E te tau ai la o na whaamalusia a se tuwa lalo. Tātou mta ngā luenga ia ngā lulu e whapaanga. Ia ma te lo isi mta ngā luenga pe fo I la o le vanga leo le NCO I tūlanga tau occupational safety. E por saunga le mu I whalawhainga luenga o nei whaisi mawae. Ia whapea fo I tātou mautanga singase I le whalemai. Tinei mu ma lātou ngā e tau na ngā lue whaatasi. Nei I tau mwhai e tu I titia ia whalavelave. Tūlai mai lunga o wal tele. Ia a fia ai ia soifua. Ia whapea fo ia tangata whainga luenga. O le tātou maketi funga leio lo I lalo le ICC. Ia e whamalo whaftai. Ngā luenga ia o matawatu ia o lo whangasolo leia ia tūlanga o le. Whatino inga o le fo I ati na e o tātou malo. A le whautuanga e mai tua lalo. O tūlanga tā pena pena o tātou taringa malo. E le leia le toe tā pena whaalei ma whaamama ia tūlanga uma. Wa te le istangata ia la o mai e tātou taringa malo pe usfono mai. Ia pe ia isi e fia e o asi tūlanga taun maketi e si sila fo I tātou whaele leanga. Ia pe foi fua o whatoanga. Tāua tele lana vaenga le I lau tāwhi. Ia e mone toi le whamalo fo I le tātou pūlenga. Ia whapela o whainga renga. O le whamanuianga I o tangata whainga renga ua Mulinu'u pe Mulinu'u. O le manino tūla whono le ACC po le whalapoputonga. A fua mai le aso te malolo ritaya ai. Whaitau mai le ono masina. A mai alo le ono masina. Le toenga ma alo oi whamanuianga nei. Ia ai la lātou sa ngā lulue o lātou fo I soifuanga atoa. Ngā lulue. E le I tāngsanga lātou na e le I whamanua lia pe nā whaina I. E mo meo ngā luenga. Ia la whaamuta I lātou fo ianga waa ia whamanuianga. Tāua la le manatu whaatu mai o le lipoti. Le ase tō whaasi I sila le pūlenga ma le mtanga luenga pala fionga le minsta. Lātou ia malo retire. Pe mwhai ana whaawau lātou fo I whaamanuianga. E se io oa I taimi e a fo I maliwai. O na e tele tausanga o ngā lue. Ia matipi atu le a fo I le saufanga po le tupe le 10% e melon tongi. Ana I mtanga luenga. Ia e le I au ngā lama ia o nei le I. A fia ia se manua po se whalavelave. Ia nei vaenga ia lawa fionga fong fitalai. E whaftai mo le manoa. Tai, malo. Ia, tula mesue vai mongon martasi. Fionga fong fitalai e mulenga whaftai. Mai whaina pale au talingo suen pa ion le mota. Ia e tulai mulenga whaloalo na ole tāua li puti a komiti. Whamaloa toi lau fionga le te whono. Toi foi lau fionga te taina nei komiti matango fie. Onai whautuanga o na ole le vaenga mua. Lo whautua mai e komiti na ia toi ilo fo ia. Tulanga I whainga whaavai mo tula whono moe anga waa. Ia o polenga sui e pio le tau sanga le komiti
I tangata whainga luenga. O mai o li tai le o yes fala velavi. Pia le pole ngā le nei sui ia pia le manu lauti ia whaatu wai le nei fo I whala putonga ina ia whaititia mo meo whala velavi. Ia me se fo I tūlanga I marafa nā tūla. Ia whapea la e te li tai a o ia le o yese whala velavi wha ia o ia ia le whaftaina ia I le atua. Ai pia le to e mai tau sanga e le tua la le komiti na ia mo nei whamonianga. Ia pia le ngangana e tau ang tai nei sui e le langolango inai. Awa umale le tau sanga tapula ai le o sfala vla le nganga le sa fa ile nei company nei foi company po nei fala putonga ono po lenga na le sui pe sa no le tai fo le tu le nei tu nei te walu a vatu I fa mon yanga ai fai me lo se mala fa natula io fe la tu ai ta to fala putonga lo na lua le tu langa ai mo me o le ka vai le tu langa I le fa mon yanga ona le sa popole ale suyo pe kava na o le e afia in tūlanga I tawale afi. A o foi lai tai le sami tūlanga I wafangota ona le pensini. Ia pe se tu alalo ai le ofionga fa fele tangata le alwe te tūlou whangota I matatao male ai male moai. Ia ona me tau pe kava na ona le pensini. Ia na le vaengana I fia tu ina tu ilalo pe le mawhai ona kava ai malatou na le ele o mafai ona maliliu pini fala velave sami malilemo ele ioni va fangota ia le o la to tu sea mo atu ia fa pena na malilemo ai tu lang fa pena lona lua le stal sanga nei tu maloi ona le pe benefitia na o ila to I maliliu sa anga va ai tipila na ACC pe sa ia talo ia pe le fain tu ina tu le maliu amal fala velave na ia benefiti mo tatu tangata le ngatai Ie langa lepe fa pitoa ele fainga e taito pe atupus fala vela pe fa pe tele fainga lenga ma tipisa o ACC ia talo ina I mafai o fala vela ia ia pe le fai ACC ia nga va ma in taito uma o le lipoti le tulanga le market na ne fasilia ona le maua ia se fiel market funga le lipoti iva mo meo business o lo fai ia nei tangata mai fafo ia pio le nganga le nai le fa pe fai luna lanu le sui e ma tau le fo na se pankeke ma nai mea na ia tatou atangata ia pole me fo iwa tatala ia mai fa fo le fai no le ke poa me fa pena langa le sau le poti ia e iwa fa le ainga ese o fatino ina tangata mai fa manuel fo no uso le atunu la ofionga le fun malo sa no e lo fiong sui malu tu la me sui le pate tu fa aftai la mo le no e pu voyage ya u fa facilitas e unga foi manisio finangalo faalia ai ole tulanga le foi le ICC mo e ole e fai saufanga le tongi pele le ICC e mai se dau fainga luenga I company man malo sa ta u foi inisi foi o la unga le nei tu malo tulanga le foi le tai pe o le fainga le fai nupi fa mai e mai ato lau saufanga ma tulanga ia ai pe o se tulanga foi lele a fa pe uma ma eri kaya ere I fai asau claim o ngolo ngau e puipuia o e ma o nge afianga pe le ye singa me foi pe nga se 10% mai lo contribution mo ke loa e ia fa mo fa pe uma nge le fies fu ka usa ngo engadue ye ro pe mo wange pe fu wa fe sau contribution kong ye pe nga se 10% foi entitled pe se reward ya o e maru puipuia o e afianga ia wa e diskangaka e uma le langa fainga runga e ke le aku claim spend ia I lo langa contribution le va pela si mea langa ia o fainga ka ulanga nga ka ko uma e so ange ia o lo afiso ia o e o lo ka fai ka sisi ka si le sa nga le mu ia ka ngai singa pise reward vo ala va se fu pase ka ngai fo me se fu kala ia pio se fa kainga ia o lo ka fai malu ia lo soifua ia inga ia o nge afi fa la lave ma nga fa lo fa tai malo sa no ia tu le melo fiong te telefono lewa ma watu lewa e tal foi tau foi inicio tu olalo ia ma finanga fa lia fo o mota tu le faftai le paia mal malo sus fono Palemene na sau no fo li poti ne committee mai ta o tele ia fautuanga ua moli mai sus fono nei tai au o le finangalo faalia le tonga il sui o pa
Ia, ina ia mautinoa e malu puipuia ia te unga tupe al tato whala potonga o no le pōlenga. Ina ne i tūlai mai ni tūlanga onga. Ia ele o lava se tupe pe e tau i mo ia. Ia mao tātou le atunu keusiano, le tātou ki tatalo le ao malpō. Ina ia lo fangia le atua Samoa, ina ia mamao, mani mala, mani popoa ngā whal natura. Ia ai whaftai le whionga il sui pā mō lan whautuanga. Ia ni sio whautuanga hoi pe ona atangia mai ai le whionga il sui taitai. Ia e mo i leilawa le whautuanga. Sau no fo iai e meisa fo ni sio sui. Ia mau le anganga lava ia o le tula fono o lo whatautai ai ia le mtanga luenga o tau i mō whalawelawe. Ua umana te oto whenga whawai le mtanga luenga. Ia mai o lo to e sila fo iai nisi o i tū e ono tapu e ai tūlanga e meise lale i tū lea pe ona sau noa iai nisi o sui. Nisi fo i o le au whenga luenga ua mali liu, ua muta le temi le ono masina e ia le tamwhai e to e maua se awanoa. Ia wao ia tangata. Ia la e tongi ala to whamanuyanga. Ia le ele ia o se whalawelawe. Ia le ua whaamuta le temi le o sisila epe o whautuanga umana le tanga luenga. Ia whatasi e foi ma tunga lunga o nisi o sui. Ia le la sisila ia le pulenga foi ma le tanga luenga. Ia wani si tu e whalelei ai. Ia o nanga e mese lava le atunu o lautele i o tātu tangata. Ia e mese o tautuaina o le atunu o mo le tātu malo. Ia se vang nawa isi si mea le i. O iai se tautalanga le nei foi komiti. Ia o te longa ua tali atu i langa foi ona tu ina mai fautuanga. Mal falo al tele lau fionga le fonfutalai. Alo, sao noi lau fionga te telefono. Ia tulai mai lau fionga le tamai tai Palemene, sui min staff o tatu whala patonga. Whaftai lau fionga le fonfutalai mo le apanoa. Ia o le li poti al komiti o lo le laulau a fono ma le ua whelaflafoa i ei al mauta. Ia e tolu ia whautuanga o lo a mai ei ma whapea foi o na tali foi tau le malo. O le vaenga mua o lo o talanoa ina situlanga lautele ia whamanuianga mo le au whainga luenga. Ai mai se le taimi ua malo lo mai ei ngā luenga. Mai o ua whamawina ia whinangalo ua whaalia e tusa i lei tū. Mai o le foi o lo mau atu i whamanuianga o e a fia i whalawelawe. O le o lo au mai e foi se mau e whalautele atu. E le na o tangata whainga luenga a o tangata lautele. O te manatua se mata upu foi le sa talanoina mua foi ma whapena o na whaasoa ai ia whainga malo mai le taimi. Ia te manatu lava sa whaifuafua foi e avele whamuamua i le wasenga o tangata whainga luenga. O le ua i eile whaalinga al mitanga luenga i whainga whaavai. O le o lo whaanga solo nei ia le toa iloina o le tula fono al whalapot pitonga. E au fia i fo i mauta upu ia ua whelaflafoa i eil mauta ni tai au. Lau fionga i le whongwhitalai. I le saunoa mai o le taitai o le tuangai i le teu mau le ina o le tamau ainga o le teu ngā tupe lea. Ai mai se i le vaai i ni whalawelawe maua e o na tūlai mai. Ia o te manatu o le afo imata upu e alia i mai. Ai mai se lava i le whaonga ina o le teu ngā tupe e whai eini tupe whainga luenga pe a investment.
Ia, o le anganga lava o le tuina atu tupe whawhainga luenga, e whawhainga luenga. E le whalapaputonga, o le whamoe moe, e toe whaatupula ia ai, ia le whaputunga tupe. A o ia mea uma, e au lava o na mata i tū le reina, e le whainga malo, ia ai maise fo ia le fono whaatonu. Ma le whalapaputonga, i le tū lava lea ina ia lava le tupe, e tua iai, ini whalalave e ono tutupu mai. Lau e fionga i le whongwhitalai, whautuanga lona lua o a seta ma le tausinga, o le fo iu whapena o na tali atu ia le whalapaputonga. O loo whapena lava o na matai tuina, le tausinga le lei, a ua le whaatino le matanga luenga po le whalapaputonga. Ia o loo tuina atu i whalapaputonga po pisinisi, o loo iaito mai e whapena o na tausi le lei, ia a seta o loo iai. O le whautuanga lona tolu, o le whatupeina le o nisi o me whenga luenga, po o le tātou mtanga luenga o le soifua maloloina, po le fisosoani fo i le fuimu, ia ma le ngā luenga le o leo i lunga o le pūlea, le leo o le o wheo inga i lunga o awala titele, ia e le tau whamatalaina, o whionga le whongwhitalai. Ua lewa lava o na whai masani, a le whalaputonga le lango ina o tātou i tūtino i o le malo, ai mai se le whatau mai o nisi o me whainga luenga o loo mo mia. Ia o te manatu o isi whautuanga ia ua au mai, ai mai se lava mo whamanuianga o le au whainga luenga mai ua li taia. Ia o le ua whamawina e tuina atu i le whalapaputonga, whaftai mo le avanoa. Alo, sa no lo fionga le, te matai palmia, sui mi stafu o lo vai tatu whalapaputonga, ia maloa mo tali manino, ia mese foi fuanga al mo mau whalapaputonga walawa, ia pepe o mana ongam sa noanga sui manu mauta, maloa whaftai. Tu le melo fionga te telefonu mo lafu. Lau fionga le whontalai, o te whātū le lafo, ina i whaamaunia le whona o ao, le lipoti e le komiti, e pei o na iloiloina, i le pepa al Palemene, lua olu tolu no ma le salau ma le lima. Palua, e sui mamalu, mai whaasaleanga, numera lua, whapepoia ana lofi numero tolu, fionga i minstao, leo, whapipui. Siri pula whaamaunia le lafo, o e whinangaro e sa noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ta pala fionga tu matai palmia mo lafu. Lo fionga le whongwhitalai o te whaatū le lafo, ina ia whaamaunia e le whono awao, tali e le malo i whautuanga le komiti o le vaenga tau le va whialoa. Halua, fionga sui palmia, whapen minstao, whaatoanga, ma whainga whaiva, minstao, ta longa. Siri pola whaamaunia le lafo, e whinangalo e sa noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ono, pepa al Palemene lu olu tolu, numero 1 sub 5, li poti al komiti al vaenga tau le va Faraile, pepa al Palemene lu olu tasi, numero 5 sub 2, ma le pepa al Palemene lu olu tasi, lu olu numero 5 sub 5. Li poti fal tausanga al pulenga o tine mu, fal blave, tutupu fafuse i Samoa, mo tausanga fal tupe lu o tasiva, lu olu o, ma le lu olu tasi, ono puiputasi, pepa al Palemene lu olu tolu, lu olu fa, numero 1 sul tolu, talian malo, pepa al Palemene lu olu tolu, numero 1 sul 5. Tu le melo fionga te fono, komiti o le vaenga tau va Faraile. O fionga le whontalai, alo al tele o te tulai toe whātū le lafo, na ia whautangia le whona o au le lipoti al komiti o le vaenga tau le va Faraile, o lo tu ina atuai ana sai li ringa, whautuanga mai ngā whono, ma le whālau tele. Whalua, e le sui malu, o ana alofi numero 3, whapea fionga minstao leo ma tine mu. Siri pula whamaunia lafo, e whina esa o noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ta pala o fionga minstao, pulenga tine mu.
Fionga Fonotaga o te whaatūre lafo, ina ia whautangia e whonoa o tali e le malo e whaatau I pautuanga o le komiti, o le vaenga tau le vaha whealua. Alua, whiunga minister whatuanga, whiunga whaiva, minister whatainga, whapere minister o le sio manga. Siri pula whamaunia le lafo, e whiunga ngā esa no mani ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ua mai whautangia e whonoa o li poti le komiti, Apia foi Italia le malo I whautuanga o komiti. Ia, le amanone stasi sui malo e fia sa no tatu ripoti. Ia, tule mai lau whiunga le. Ia, malia si tulai mai mo mua le sui o sa whata numar tas. Lau whiunga le, whawhatarai, whawhatai tele mori. Awa no fo nei tu mano, ai mori hoi anga whawhatai tele le. Whiunga le minsta, me se foi le teitei fono. Ai whaptoa foi whawhatai le. Tanga luenga o tine mu, o lato ngā luenga whai pēr. Ia, leo tātou taltono fo I teimi o nei teimi o tuanai. Ia, tele a ia Malae ana o ai tātou atuno o awhia ia tūlanga o company in business. Ia, e whawhatai ai loto ngā lue. O leo au, wawai atu le latou le potila. O te lia fo ia le whautuanga le au mai le poti al komiti. Apia fo le tali al malo. Ai, mafa foi nei tu malo tem salole o le lua fes fulu ono no tu la e foi tono le mota nei mo tar sanga inai se faliti nei mui ile tu le so te upor tu le so te walo te vai atu le foi mai le fautuanga al malo o tau ona fatu ni si faliti nei mu ile il tato motu ai mafa foi le tu le so te le upor le ia fale alili si umu sa fata ma le fanga. Asi si o folta to malo le. Te lo folta malo ia wai. O le pa ule tu le sauti. Na I foi folta malo le na fie le mu. Ia na fata tali ia tavel tine mu na vatu le. O atu le mlai vale le mo atu I fale ata. O atu te lein fata ma ia te leo mea. A la ulea mai tau. La lo hoi lea na ngalanga iso mātou manatul nā teimi lua fesfuluan. Tau nā ngā iei se fofua ngā tatou mālo. Lea hoi no mai tau lea hoi tōlai mai lea whionga le minsta o le sāwhatalua. Lea hoi sāsau noa hoi tono le mautane. Wā o wawai atu I le tūlanga le. Pe o ngā tonu iei a sāwhataile I le tūlea. I lau lea mai tau a whai toi tupu mai nisi wharawelawe I tūlanga whapei. Tele o falitan malo. O tatal noa tu la ufai falitan malo. Mana o mia se tūlanga whape. Le ngata hoi lea, tau sisira hoi I mauta o mo farisama, mauta o whawhengi. E le tau ngofi hoi tupe lai whaua. O wata I miliona tupe whaua I farisa e kale sia te tasi. Nana lea I lau, whai tau atu I lau te talo I le, tātou whainga malo. Ia o lea se fua. Ia, ona wha la foi le ona avele o tatou fa mo tulanga le o tatou fa le tine mu le ho te vai tu fa tuanga le ai foi ni ai tu ai fio anga ni ele ni fa no o ava no e ono fai ni ia ona li poti mai le tatou malo ia o le ava no ia fa no ne ai ngai fa tine mu ma nga fa lo fa ftai Alo, fa ftai mo le tu mam se tu le mal su te ta I tuanga tai la fio ngai le fong fitalai a mo ino hoi whaftai le whionga te whono ma le komiti ni ma pe fo Italian malo pe ona whatula I ma le whionga le mista o le tasine tanga luenga taua an tatu malo mo le tuan whaftai ma le whamalo le whionga le komisina le whionga tanwasa wa pe fo pulenga ma le whainga luenga wa ngā luenga nei ia tasine essential service e ngā lulu e lusu whai tu la fitu aso le vai aso e le malolo o no inga ne taua te lo la tau fo I pito la au ia launang sua I le tunu I pe fo tatu malo I fuanga ma tali atu I whalavilavi tupu mai I mo malaia le mu ia pe ona mantua fo I masile fia e lei mamao tu nei ni mut tele se lua I tono taulanga o Apia
Sa whatama ia i se tasio whatalvai. Ia whapea foi se tasio o whale i tua le whala inga foi leo le sunrise. Ona winga taua tele le tulanga lea. Taua la pe na o whaitau lipoti. Le whaamalo sia mo meo fire alarms. Mo fire alarm systems. I tono whalewhainga luenga. I tono mo meo whale aonga. Ea e whapea mo hos, mo meo tūlanga whapena, e o le tātou mlai wālele whare mai. Ea maisi uma no whuanga. O lo auto wa ai mwha o ngā malu le tunu. Ea wala la tu saunga le mu. Ma wawe i loa. Pēwha pē tūlai mai ia se mu. O le tūlanga le tāua i tele. I lau wa ai. I le fuwhanga pēne. Ei whautuanga fo le komiti. Ia ua whamalo. O le whai mātau tu li poti. O lo o tau sanga ina i le tātou tanga luenga pole ofisa tinei mu se psosoani. Mai tātou paanga masani. Ia mise lava ia le atunu o ia pani. Mo ni tātou ta vale tinei mu fau. Ia se tūlanga le lei. Whamalo whaftai wa tau fo ona sui pe replace se tātou ta vale tinei mu ia nei. Ia mise laim na mia i lau wa ai. Stato tawari tinei mo fo le fa sia pa fa mi na o le wa tele ia na tato fale maulunga pe na ia tono taulanga na mia la stato tawari tinei mo pe on tato wa ai fo isia tunu e ile ap fa mi fo ile ina ia au i lunga o isi fale fo nga fale maulunga tato fale o lo ia tono le taulanga Apia. Tūlanga ia pe na o maitawina o lana winga ta ua le whafou o tātou tāwale. Ia ma tāwale tāna whea ngai. Pēwha pe tūla i mai se mū. O leo te mātau atu le tali ale mālo. Leo whionga minsta. O leo hoi pe ia o sila sila ia le mtanga luenga. I le a fwoi nei le tuina i tono mo meo o tātou tāwale ia whaonga public transport. Po tāwale ia lo whelaua ia malo le tunu. Masalo ai po pasi. E leo tāua me i pasi. Le tāua mai la mo tāwale la ia e tāua fo. E lau tentonunga ma lau vai ai. Tāua fo i le nā tāupo lo sisila e tātou malo. Ia tono se me tau na whai. O no le nau ta inga lava. Ia malu puipuia, ia malu le tunu. O lo whaonga ina, ia tātou public transport. Lo whionga whonga whitalai. Ia, manatu lava le manatu. Whai mo le mnoa. Malo, tau noa. Marie. Whionga le whonga whitalai. Ia. Lai lau whionga te tele tuanga. Li la whai lau lau. Ia. Lau whionga le whonga whitalai au te tulai atu fo e moli le whamalo il committee ia me se foi le pulenga o le foi mo va per le minister o vaia ia le ne foi fala potonga fa popo atu e fautuanga al ne foi tu e ia o tavale ia tātou te whaongai. O te leo ta vale nei a mai wha mea lofa mai sia mani Australia sa waisi. E leo ta mai fo i Japani. Tāu tele le tātou tala noa i malo. E maua atili mai ei tātou ta vale fui mū. O le mū lea na mua ei tātou tane suau. Ana le o mea le lua me te telen tū lai mea e tan soa uia na mūtai e le wafo. A la kua i kawhakawa lesi fo i tane soa o la tomu. Se mangua pere, ana mafua na pe. Ona ua taunu mai le tawale fui mū tele le a tātou mai. I o Malae valele sa fatali se uma on la land valele on sa wailea le se ta vale fui mo na e pia nga fatia le mulea mele ta waile
Fautuanga le a sui ta ina nei tu e te tawan a mai se falfuimu o se tavalfuimu fa pitoa mo Apia a me se faletele ia la pela le mule ona ua fatu avano mai le tavale fuimu muli ai le whainga pe nga o le kawhanga ia o swasami ai se manu le tātou tapa ia Amerika Samoa. Na mai ai ia le uta pauta ia e tu i tonu e mix me vai o na tape ai lea. O lafi, lana wenga, la pawale mea tātou le whaitai. I le taimi lea fo ile le peana whapere o mai a mei, ngā lea swa i o le sami. Maktam whai wha malu le tane lea, i awana i mū le tane lea soai. Mela lea, e matua tāua te lea. Le iaia se tavale fui mui nei pia. Nei lolo tau whatalitali a wa a whai. E se mai tavale fui mui lai o. Ai whape wherma lai waalele. Tasi nā mea a whiai. Ma tātou i lunga o tātou o tulafono wha malo. E le malu pui o tātou tangata whemalanga. O le tulanga tāua lea, e mkua whakaua ke lea e le iai lava, se tā vale fui mū te lea, pe o le vale fui mū lai oi, e whaleolo, lona lua, ia lava tātou o loa ia o pauta, e alu whaatasi malvai, e pengo fiai ia le mū. Whautuanga lea mai i, e tau ana iai ni te mai mea voi e fui mu e tu tonu o fesa. A kupu mai lo se afi, vaven ka pe ngā. E tau foi la ona o tau leia e vaia le fale fui mu. E o whatai tai. E na te uno na on tu ai nā. A na le tai me mua a mai e leisa se te si o iai. Toi leisa si na te lo whatai tai. O mela le tawai o na tawai whautuanga lea. A tawai na whai mao ia official fui mo e whatai tai mtanga luenga umalawa. O iai mei ia, ai maise whale tele ia, ia mawhaia ia po o official minister, po o official o le pursili. E tupu e safi. Whaanga lo mea ia mkape vavei ia le mu, o le mafuanga le mele. O le tā le whae vavea o le pusu mai ai. E le si taimi o tālu sanga foi wha le malo. Ke sau ai mūlo i le whale lea o si li foi lea tonga le whai sa whailan whale sui ma ia ma mei o isi o loa. O tau mai nā ilwa veo. Whakaasu suru le. O whakaasu mū mai la fitu tonu. No fato pele o ele foi mo. Que lo que kasi al tangata te mina na. O fai si leva po le sulima tau sanga taluai. O te aluatu o la foi mo mai ai o fui ta vale mai ai kan ka kasi. No lo tule tau ia le mule ka unga o mai fui. Ko ikiki a ko le faso limingo ke. Fa longo mai. Mo mai ka vale. E sa ule nga o mo akol fale. Ole tulanga na tau tele ai. Ia fautuanga ia vatu ai mai lava. Ia le au aveta vale. E fe ave ia au aveta vale. Al fala por tonga le fe ambulance. E au mai ia ngase. Matangata wala vea il falma. Ele o lato pu ie la patai mai tangata. Mal so ngalu fale ba fo ka vale. O ia tu nu lai ai. E makwa ale pu e wall mai tangata ai so Maria ka vale. E va ai le safety. O menga le ngala ve ai si ta vale. O nga so nga masa vale o ta vale nei.
O le tua lalo i le pule. Ia ai tāua fo'i on siaki i la tō lo whaongaina. Leanga e umanga ngā whakongo. Ai o ala kou whai me mana o ai. O le mafuanga fo'i, o le isi fo'i lai tū tāua. O le whai on whaasala launga i le tātou atunu. Whai on whaasala launga, a kou whaalonga mai ua e aku le ia le tava le ambulance. So i kua. Ai mai sa mo loli te tele. Wai ka vale o la vea. Ona le melea, e le o la ngona mai le pū. O lae e whalongolongo i ang telefongi. O le kele i o afo i o. O tangata i e wheo ai. Ma whaonga telefongi ma la vea ka vale. A tonu o sumita upuna la e watu i le minister o lo o va ia me ia. Ai mai sa le minister le o nofo mai. Le ua sifi mai ia i le aingot o tamale afi. E kakau ngā whaiala tō whataitainga. E na ia sila fia e tangata me ia o le kele o kangaka o le wheo i la awal tele. E kalakalango i telefongi. Ma tangata le o i loa le me pio ai. O ngā roa kua le kukua ia. Ai aru sao. Ai ka au fiu mai tangata ia fia pio. O no le mumu pea o le mori. Ia o le... Whautuanga la male. Ai. Male whanau nau ta inga. E whatino loa. Awane i muli. I le ministale fe me le aka pa usa bala. Le la pa usa bala. E le ia basa bala pa u. Ia lo whionga i whautuanga. Ia whautuanga la male tu alama. Ia, alo. Aftai. Lo whionga. Se tu lai vela whionga le ministale. Ia, salo wa ule whakau e li saunga. Oi. O lewa nga umaka ko fongo pe anga le kalakala le lalo langi. E kau saungo sao i li poki. Ia alfa kuanga le lau whionga kai o le kuangai. So ia ke kai le. Lau whionga. I mo. Ia menga ele ngai mo le mingskai moe. E moe ke ia e ser e ke lo ma tala longa le whaine. Ia, bade o le hua mau atu. Lau whionga. Sei. Sei whai ala o kala lea lau whionga le. Whongwhakalai. O ke leo moe. O ke mai kau le lei upu ma la whonga al kai le kuangai ma laiku. E kai minga aulia ele. Bawan me leo tula ia tua. Whasau sao taku kai. Bade lau whionga te te. Whasau sao. La kai kere upu vale whai miska lea. Whai me le tūne. O le kai misa au. Wala ulia i kala lau paki. Ia, leo kala le whakulo. Sawa ai maulalo a ia le whionga kule. Whai mai lang kale ake. Ia, ai longa ke la ke avangoa. A kulepa. Ngā ngō sau lau whio. O eo kai o le ngō. Ke wha manguia. Kere i lo fo i lo whionga se makalangoa ngā whai. E pipelo fo i le wha makalangoa. Sa mangatu whakau. O whai lei e? E o lau whautuanga. O lia siri le alo mai lei. Ia kalangoa miska. Ia. Malia mai. Ai, le fo i whai le kalpelo. Ua manatu no foa. Ia, e le o tau o tatu. Whangasoronga tatu ngaruenga. O lau kala lau whionga whonka. Dek whamalurua. O le vanga mai kau mai ang saunga pei ia se whai a ongol moka. A saungoa ua. Whai mai o le ambala. Whionga whonkalai. A mea sanga whai a. O le sui lea. O ke le i moe. E te tau an whai mo tūtula ia. Langa ua kele nga mea whamaltane ia whai kongol moka. Ngaku le le. Ua manatu. Ia. Mali ia lau whionga. E leo ngālanga ke o leo ke kua koe whaasao le. Le mese le whai ma. Ia. Sa mga ku maulalo ai ngā kaimi. Kāre kaimi le oe. O whakulepa. Lalo e suen ia usui kau wā po le a lava ko inga whai. Whakpa. Kau wā malo malosi. Kāre ala? Ia. A kele kalangoa ma sui le. Lea e mōli. Ia leo tula ia tuai. E mā kele kalangoa. Lau whionga le whonga. Ia lau whionga. Ia. Atu sai ma lau whinangalo ia o mana tue. Tue na atu tali a komite tu sai ma pala poinga. Tau pule ma tai. Ia wa utatono wa temi lea leo lau whionga te telefono. Yo ngai fo sta lai pe musea va noa mo mo. Ia, swa ngare. So le pate tu pai ruma. Tai, ia sai e foi lea. Bea tau se tatu taimi ole
tu malo ne anga isa ola vai mata upu mai tam fai fa pu manu tatu taimi tolu ia muti tele satu lai mai a unga lue tono mtanga luenga puna o natura ma si o manga ba ole tuma ole tanga luenga foilea tai fono ile tek por committee le mo fala la fa fose ole mule ile wafu ile kai swau ole mule ile makeki ka ko makeki de isa valaro male mule I ka fainga ka lapisi kile yo le o nga sa kula I mai de kaimi ile nga lulu e la mo ka nga luenga uma fala ko ngare ko ngol tek por komiki de o fala la fa fose le ala nga ka mafu ko ai se fam kalanga I kulanga iong ya o nga mo mai nga mu kikeli o le nga mafai nga whakama ia le mule o le kange le kain soa ui I le wafu pe o sa unga I fwoi kai o nei ku mai sao anga le o le lorikele le I fale olo ma le lako oa le pauka le ia o le nga kama ia I le mule o sa valalo e le I successful I ka ko makeki ia I kulanga kula I mai o ka I le afo I ka ko la pisi ka faingaka ia ki le fo ia longa fianga onga o le lapisi mapunga mai le kasa lea faolanga le afi ia ma o kulanga la nga le faingaka nganga pe a o le vai ke mi ako ke mi kongwa ia ko sirsila ka lo kau ke mi o munga lan mango o si o manga faingo fi fo ngola le mu ma o nga ka ua ka ke faso aku pe ia wale le mkanga luenga fa konga me se fo mingska fa fa li pokia komiki fa fa fo mingska me se pulenga fuimu o le o maka ka ulanga fa fa o le walu ngaluenga o ka ko falilingo o wala waka penganga o ka ko fonkele a malo ka pulenga la o mai ka o foi isi fo me ia sa ponga kia ngaluenga le fa ngor fuimu le il makeki le a ko sira mangkolu le sa valano lau koe fai uma ia manhole o me iei valves ma me ia efeki iai soro ai ka kou paipa ia malosi ia fuimu o le mea ngankupu ngakai o mai ngeri fui vai le fuimu ia o ki aku hydrants ia ele o lava se ia ka kuri mai foi ia o whaaka a ko lunga o isi mea ia ka ko hydrants ia ma reo maka foi ka ko whaaka ngā wala ruma ngai ala o ke karikongo o ke mai kauale lei mea o lesa ia uru ki ngei a fai o rau koe whaaka uinga kupu mai fuise mea mai kau fuku ngai le pressure vai wha marosi wha vai ia o la foi la ua o lai vaenga rau ke vai lai e o moa lai vai pangoa ngai koe wha leia a o ke karikongo ro i foi ngisi o vaenga ia o la ua waluaku lava le ka ma lilo fiai a o se kulanga lea la uloa ngā lulu e whakasi ai le komiki leo wharelau whafuasei makanga lue ngai fia LTA SWA ia me se foi le makanga lue ngau o kako aki ngai kikele inga ia whaavanga vanga menge le wala ngā kukupu mai ro menge ia ele ia se si mawhai ka mawhai kulei mai le vai ia marosi a wāre ngā lue ngai fui mu pe o se kulanga lea ka mawhai koi kulanga ia sila e la ko ro ka mawhai le kulanga langa o mea ia o nga ia sa moa mai isi mu ia kupu le kulanga le mu ma ke ki savlalo a nga ko nga mangkoru nga ko ke vai kele ia o kaula inga ia o ka ko lenga ke kele o lo ia inga e ma fai la fu nga i e valsia le malosi le siku fa vai le siku fa malosi le siku inga ia lava supply o vai mo nga lue ngale al ka ko fui mu ia o kulanga uma ia o ke loa ia o foi kai mio o afo o munga la ia o lo ia foi nga luenga fui mu fa penga nga fa ku inga ka ko aku fa ikikia ko nga luenga me foi la e o ai la ko wa fa le welo ia le wela pole ia wa fa foi la isenge ma fa foi pemika nga kasi le me e molo le afi fa ngo fi nga solo pe fa pe uma ku ia vai nga si manga o ke lo fo la wa ia ko ngol kula fo ngol fui mu ia fa nga o ka ko fangu fo ie me le kesi male oa ia fa penganga pe mu I ko kongo ofisa a ke ro fo fa marosia I ko kongo ka ko building code ia kulanga le ia ingi me ia e ka pe mu
I ko kongo fare fou ma kulanga mo fapenga o ke ro fare kele ia la wo ia kulanga fo ile o sprinklers ia ko ia mu ro ia o so la ia le ore vai le fa pasi kongo a ke lo ala lo e va pe fa kuanga ia fa marusia per kulanga le ka ko fire drills ia mkanga luenga ia wa la wo ia ka ko fangu ia si on la ve o mara mlama kele la fanga luenga nga bua ro ka fukuli ale ai ko kongu ia le def so angi mo kama fai e ka pere mu ai ri solo ai fa pe o ke ro fo ke ro mkanga luenga fa la konga o le vaenga le ale komiki mo fa la fa fo sei o uma fo ka penga ai so se officer e ka un la ko safety plan ma ai uma ia inga ia i loa fa kingo kulanga ia inga i fa kiki ai kulanga le ai le inga yo o mai le officer fui mu o ia so angi mo le ia fa ngai ka ko fa ngu ia ke pe ai mu me fa penga ke lo ai mamla mo officer o lo ia kulanga ia so angi mo nga ia ka ku ki ai fo ke lo o le mu o fa pe ku lai mai au ku ia ku ka ko vai ngal fui mu ia nga se fa ku nga ka ki ku nga ka ku komiki e mai se ka nga duenga ma fionga minska ma fa mo se va noi le itali le telefon ia tu mai sui vai mo mo tas le ngang fa taile va ve an mana tu vai monga ona vai monga fo el telefon po minsta vai ngale ole fo tuanga le tolu ia ole mai in fanua ia talo atu lo fionga minsta lo el tatu fanua i vai lele po mong fia mo pasi mai le MNRE e fai lo tatu fal fui mu mo visa leo ele pose lilo ne mota ele masina utonai trai fale ngai na si ainga si mato fio angai mong fia po vai le uta tolu ta vale fale ngai na mal fale ia pe talo le fionga ia pele ono me alo va tu lo fui mu no ola foi le alta to vale le fangali ele fui mu pe manatu fata vale mana ia fale lo pe ale ne vale le len mai ala tu me ale le va le fui mu ia i fangali ia mato ia len mai fa fta ia pe len mai ele am fui mu ono no ia pe fa pena se la ngona pe le ngo ola pasia tatu fandu ala wa va tu le ministao MNRE vai lele e fatino ai se tulanga lona lua le fotoanga la fionga i mo me pampensini se tulo tele o pampensini fa la ta mo me o fale a onga tulo ne mo tele nei o le polenga na ne sui nei ma fai ona me se le vainga le ala tangal venga e fa pena na ngafa male te enga ma le ngato pampensini mo o malawa nei awana i la talata ma fatino i me fatino i pampensini ona o soifua malolo ina le ngato le ea ia me se la te me tupu ai i fa pena lo fionga pauna le vainga e mo le ngang fa tai lo fionga minsta il to fia fo yo le fa lu lo le fui mu mo le ngang fa tai lo fionga ona le fa tu ina fo le fo te mali ia me muli ia nai mo meo o ensure nai alum fa na lo ngal lu ai le vainga o fui mu ina ia ni te tupu fa la lave o tu fui le mu nei ai te wo fui me le mu sis ia te pai ni ensure ka vai na alum fa na yo lo ngal lu mtanga ben manuel fono lo fionga fu telai tai tu le mai lo fionga le telefon Tula atu ma le whalo tele boli atu le nganga whaftai. E whionga i sui ma malu umana sa noa tu sai ma le li poti foi ma whautuanga komiti. Ia mai o le tausanga le whionga le sui o safata. Ia o tausanga le te neim tausanga i le tawa le fui mule a le o mai paia ingal nei. Ia le si sila il komsina ma le au te loa o le tulanga le sila el tanga luenga me tau tupe le fatinonga the cost pe o tulanga na e faftai mo le fautuanga ia telefoni isio fautuanga pe ona momoli mai e tu sai o le saunanga fo le fionga le tai o le tuanga ia o tatu ta vale nei fuimu te a older model so le fo fautuina ele ta sangai nei ma lo tele ia mo se sosani nisio ta vale foi mu e le asisinga ma ko komiti me foi o lo iaita tu ta vale foi mu fa pena foi ma le vale o ka vale ngi de older model so le special trucks fully equipped i me uma me tau foi mu ia le la
e o tau ta vale miliona ta la le se me fengo fia fo el tanga luenga ia le la weta faile tato tanga luenga ina ia sai ili maini sosani ia awal fa le ia tili me uma ia le sau noa ma mia tato patunu wa Michel tato Palemene ia fanua fo o fa no ia o le ala vai ma wele ele mtanga luenga le foi fio akul kom sina ma le mtanga luenga foi mo ia ole asi sila to e mo le nga ilumanai ia ole ala vale tu le lei mo le fatinonga o nanga ile atunu ia Michel tato malo mo tangata ole tu pitsili na on taua ia ole falo tele lo fiona fontalai alo faftai lo fiona telefono lo fiona minsta pe ise mete fi sa no e tu sofoni lo fonga sa la folle tato mot faftai tele lo fiona le fontalai fa mawina ma fa tawaina ia finanga lo uma o suisa sa no le au nanga ma e o ngatasia ia sa no nga mana tu sa fa dia ma le ngaluenga le komiti fa tonu le fui mu ia le fiona komsina ma le mtanga luenga e o fotuanga lo tu ina mai o fa tal no ina ia ni masini man ta vale mai fa fo lo fa tal no mai apani ma sa mani fo i se pa tong mai sa mani ia ni de ta vale fo fui mu fo au fi tu langa pen langa le fiona le ana ma lua le fiona ala wo fo le se ta vale le fa i vo e ono le wo i ta to fa le mau lu ma lo fa tal no ina fo tu langa na ia le ia to nga chemicals ia fa nga kape ia fi sa no vo le ta le tuanga pe mena tu pule mule tai le wafu ma o lo fa tal no ina ia tu langa nga il terminei o lo fa malosia ia mo fire alarms fa ia pa lo mo ya ile se afito no o fale e fa nga ina tangata ole o i tangata lo tele tu no fale ya pa pe ho fale ole malo la lo le tu la fono lo fa o solo ai ta penanga tanga luenga le ngata le saunga le mui me ta ona ia fale e fa nga ina tangata lo tele ia fangu e te pe ia fi tono fale fa nga tangata lo tele ia fa pe ho tono ta vale lau pasisi o le huila mo fire alarms e alula se singa ale mtanga luenga ale pasia ele fa malusia le to fa ya to se o me tono fale ile tulanga foi le ole fotonga long tolu lo ta wa ile tanga ile fa yon fale tina mui tu malo ia o tanga ile komit fa tonu mal kom sina tulanga le la fa tino nei le fal foi mu i fale olo i fa fole fal tina mu le fale olo nga le fal tina mu tonu mai va le fa tanga inonga fa nga ngo esme la tu ta vale mal mai va le la fa to le fa yo le fal foi mu la tua na la fa au lo tanga i foi ano ama fanga lo o ale pata le pamalo tufanga fale alili mal saunga i si umuma safat ia fa pe ho i sava yo lo tanga ile komiti fa tonu i tulanga uma ile tulanga i pampensini ho i la talata i fale aonga ma inga ia o fa tu la fono ina ho i o pulenga e la te pasia ale faia ia fale ia ma o ia tan pensini le tulanga tauna i se fe mo tangata ele pasia hon tanga luenga fa yo se pan pensini le tulanga fa malu tu le se usa sia fai pule mal vai monga ngaltas ona ola ele tatu fartina mule i Apia ia pe la titilo la i tonole taulanga fartina mule am fale atala i ngapta ia le fa le la titilo ia le come ti fatto non male fiong ale komsina i tu malo i tu ele o ni faletino mo ia pe on tsi la fia io so nga sele ni le ia o fuanga le come ti fatto non male komsina man tanga o
to lo tanga i tulanga ai fa tai mo mana tu falia au nga tele moli nga luenga tanga luenga ia vene te me fa tai atu ile komiti fa ton ile te telefono ma malo sui komiti le fio ngal komsina ma malo le o tanga luenga malo nga lue fa tai lo fio ngal fong talai malo sa no lo fio ngal minsta ta palo fio ngal te telefono mo laf tu le me lo fio ngal te telefono mo laf lau fianga le fongtalai o te whātū le lafo ina ia whamaunia le whona o whetu la whona le poti al komiti e pei o nei roleina le pepa al Palemene lua olo tolu numele ono suma lima. Whalua e sui o whasaleanga numero lua ana lofi numero tolu whasaleanga numero wha e whapefo le fionga le mista o leo ma tine mu siri pula whamaunia le lafo o e whina ngalo esa no mele yoe. Au ese le ai ua manu malo le yoe. Ta pala fionga le mistao tine muma para fakuse. Faftai lau fionga le fongftalai, lau fionga le fongftalai o te whaatu le lafo. Ina ia whamania le fono au tali al malo i whatuanga le komite o le vaenga tau le whawhelwai e peo na uto lau lauina. Whalua le fionga le mistao so i fua maloina, mistao so te inga, whapea foi le sui mamalo mai whaasalanga numero 4. Siri po le whamaunia le lafo, o e whina ngalo e sau noma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Fitu, pepa le Palemene lu tolu, numero se lau lima sufa, li poti al komiti al vaenga tau le wawhea roai. Pepa le Palemene lu tolu, numero lima sufuru, li poti whaatausanga al investea o Samoa, mo tausanga whaatupe lu tasi lu lua. Fitu pui tasi, pepa Palemene lu tolu, lu fa, numero ono su lima, tali al malo pepa Palemene lu tolu, numero se lau lima su fa. Valu, pepa Palemene lu tolu, numero se lau male ono, li poti al komiti al vaenga tau le wawhea roai, pepa Palemene lu tasi, numero fitu su tasi, ma pepa Palemene lu tasi, lu lua, numero tolu sufuru. Li poti whaltausanga mtanga luenga wa onga, ta longa Mulinu'u mo tausanga whaltupe, luo ta siva, luo male luo tasi. Valu pipu tasi, pepa Palemene luo tolu, luo fa, numero iwa su valu, tali malo pepa Palemene luo tolu, numero se lau male ono. Iwa, pepa Palemene luo tolu, numero se lau lima su ono, li poti al komiti al vaenga tau le wawhea roai, pepa Palemene lu tolu, numero fitu fa, li poti whaltausanga, an tanga luenga wa onga, ta longa Mulinu'u, mo tausanga whaltupe lu tasi, lu lua. Iwa pipu tasi, pepa Palemene lu tolu, lu fa, numero iwa suriva, tali al malo, pepa Palemene lu tolu, numero se lau lima sun maleono. Tula melo fionga te fono, komiti al vaenga tau whawherai. Lau fianga le fongtalai ma le whaalalo tele o te tula e toe whātū le lafo. Na ia whautangia le whono au le li poti e tolu al komiti o le vaianga tau le wāwheloa i o lotu ina atoe ana sa i ringa whautuanga mai ngā whono ma le whaalalo tele. Alua, le fionga sui malu whaasaleanga numero lua, pia foi ana lofi numero tolu, ia whapea whaasaleanga numero 5. Tili, pra whaamaunia lafo e whina ngāru e sau noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ta pala fionga le Mr. Aoa? Lau fionga le fonga whetalai. O te whaatū le lafo, ina ia whautangia le whono awao. Tali ele malo mo whautuanga e whaatatau i li poti e tolu o le komiti o vaenga tau le wāwhealoa. Whalua, fionga le Mr. So tainga, papea le Mr. O sisi o manga whapea le Mr. O se fua maloloina. Siri pura whamaunia le lafo, o e whina ngaro e sa unoma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ua mai whautangia e whono au li poti al komiti, whapea fo itali le malo i whautuanga al komiti. Ia o le non e stasi sui il mauta, pe sauno. Ia, tula mai le sui o safata numero tas. Whawhtai tele lau whionga le whongwhitalai. Tai o mō fwoi lewa no nei tū mālo e whaale fwoi se manatu i le poti ua
ngai lau al Palemene whaftaitele le teitai komiti i le lātou auilinga o le lipoti le tātou a aonga le Universitea o Samoa. Mo le whuirenga whaftaitele le tamaitei pule i tātou Universitea mai se pulenga ia ma le mamano le au whai ngā ruenga i lutou ngā ruenga ia wā lawa le au ina o alum whanau o tātou atunu. E molianga whaftaitele o nei mai tau hoi le lipoti o se lipoti tā ua fo ai le telefoni ni manatu e telefon ia o nga lava e vei fa mo al tato malo o le lumana i foi le o le tato watunu o le te tau o tilo atu le mai tau atu le potile o le ia le fautuanga ale komiti le tulanga le aonga le maritime e il masini na o mai lato fautuanga e tau le accumulator machine machine leo te tau loa e se leo ngal machine le ia o ngale a fa maritime na te le vo lo na tulanga si ti ai tato wa ngale al maritime ngale a tato le tele ia lo fa na o tato tunu o lo nga ia i fa fo lo mo nga luenga ia tunu e mau mo si fia foi le au tato lo le ngale al maritime mo se au ngai e tu tono le li o fa va o malo o lato tu langa o lato curriculum development o po lato me ya o ina io me o mai fa fo lato te o ina ia o sia o mai e alum fa na o tato o tunu a o lai na o ina nga lu i lungo va o lai o nga tashiro lato sira fia ia matu langa o fa me mo lungo va o fa va o malo ale tu langa le o le machine le pe tau fa pitoa mo tato alum fa na o le si tia me tu langa o nga fa kapteni ai mita le nga ele tu langa e fa longo le tam fa na o tato o tunu ai ta o le ngata foi kapteni longo alum fa na o longo pailate longo vale o kapteni hoi me yo va ia fa va o malo ai mita foi le nga pe fa longo tu tau mai ia kapteni Samoa le ngata lai va fa lo to i fale o tato o va ia va te teli te mnato lai e foi nai se alo fa na o tato lo fe lo i va te teli o meli tu langa fa pena al me pitsil volen ta o le tau vena le ngol tato tu no ale mi te mtanga foi wow ye tam fa na o tato tu no tu langa ia le ngata ia o mai tau foi o la to tong Elen tamai to tongi ale mo fa manianga o alum fa na le le yona ta o lo le manatu ya vi foi fa mo tato malo me yo tu langa o tele tu pel tato malo fa manianga mai ya tato alum fa na o le self city fa mo le lo fionga minsta pe wa tau mai lan masini le fa tino ia onga tato onga onga le maritime ia pe yo le ta o le lo le manatu ia si ti ia le ola o ino anu fa na o tato tunu no mai le se manatu le tu langa ta wa onga le wa mai fa tasi ali poti o le te va tu li poti le onga le mai fa tu anga komiti si le to ile te komiti le fa pe mai wa pe le o na malaina o le whawhitau rea le whi ngai mai tātou o le whamai le lava tātou whaiaonga. Ia le mai tau atu o le tau tau ai o le telo whaiaonga ua ngai ngā ruenga whawaitaimi o no le tongi. Ia le mena e tau le o whaiisu tātou maa losi o sa i manuia lea. A leo te tau wawai atu tūranga lea o tongi e tau mai e au ai lunga i le tātou university po le FOE, le Faculty of Education. O te leo maua nei po le ale nganga o le fautuanga le komiti le afionga te po le mea ia si itia i lunga ia le tongi e au ai ia le tama onga le korisi e alu i lunga i le porkalame le whawhaia onga le tato university po le mea tu i lalo ia tongi ina ia to tele ai ia alum whanau o tato watunu ina ia whai ma mea o tūranga o e vea mwhaia onga e whai lea i le au nanga o no le
te lo tātou il tātou tunu e leo lava tātou whaiaonga. Lona lua, o leo te vai atu le li poti lea le tūranga i me leo le vai mama. Vai mama o lo tau mawhaina i alum whanau aonga. O lau whafsili a hoi le leo le asitale mai. O i au whainga uma aonga i tono o tātou atunu. O fieni aonga o lai inu umare vai mama lea tātou malo. Ao i whaini aonga lo tau mawha i tau mai te aonga ili. I vai tō maoti wa leo tātou lo vai tō maoti. Ia, ele o ia ele malosi al tātou a whalaputonga lea le vai le Samoa Water Authority. Pe o whamaninu ai wai. Le ropo i le si meo le te le wha mai. Ma i alum whanau ono le tau mawha i vai le wha maina po le vai hui lea wai ele vai la au e mo ele vai mamā tsoi fua manoloina. Ia, nei fsili lea maranga o whalaro. Whaftai lau whianga whaftai. No sa no. Tu le me lau whianga le. Sui te tai le tuanga. Tai lau whianga mo le avanoa. Ngai fsili i le e whianga e tai whono komiti hia mawai se malamala maanga. O le lipoti o tato investea au. O le matawina i le tu lau whāno tau lipoti. O le tupe whaaluina i tutongi, o le au whainga alwenga. O le tausanga luasfulu lusu tasi e sulu walu tesi mantasi miliona ta laan whaaluina ai. Tausanga so ai. Tausanga lea o lo tanoina li poti lea pēna toa mai lusu tasi lusu lua. O si il sulu iwa tesi mantolu miliona. Ona winga, tasi alpiliota, ai sii i le tasi tesi ma le 2 miliona le tupe whaupopo i te tongi e lau whainga alwenga. Le ase whamaninonga o lea tūlanga, te le o lea vanga se leni, whaupopo i te tongi e lau whainga alwenga. Whapefo i la i le pili pa te tongi e le o kika, sa ia o kika ina ia tusi a le tātou NUS, o le tausanga e nusul tasi. E tausul lima afe nan pili. Ia tausanga le pe ona mai li poti le nusul tasi nusul lua. Ia lewa sili atu po ova tu le 5 afe pili a le okika. Onda e mafua na ofisili. Pe i tasi al piliota. Ia e da ia sewe suinga tele. I tūlanga masani. Suinga o ngā luenga ma tūlanga whapena. E a fo i wa mafua ai ona fo i on tūlanga. I mai tūlanga lea. Ale tūlanga nai fia manino iai alo sui. Ia ai whapefo ila le tūlanga o le tupe whasoa. Ale tātou NUS. Ai pe fia se tupe o wawai pe whasoa na i tātou aonga le malini pe o malingi le o le maritime. Pe o hoi na sauno iai le sui o sa whata o mawai atu. Ona o lau sia singa talua i nei i. Oa te lea ala ngā lunga tō e fi wha leia po maintenance work. E fi whaia i wha leia. E wa pēr fwoi la sef so soani tūlanga o whaia onga wha pitoa. Mo lea fo i tū a inga tata. O le taua ia u o le a onga lea. Ona tō te leo ta maiti e i u le. I le a onga leo tātou a onga leo malingi. E maua ngā luenga. O lo maua ngā luenga i tātou company leo le sa. E pei e le tūlanga na e veilo whataua i le aonga lea. O tūlanga lea po tū mau le whainga lea sa whailalo le i tūlanga lea po na mai tausanga ia. O lea sa moai le pau i le registration po le enrollment fee. Le mistala ho le udfale e tato NUS. Lea le whapau le lo se lau. Mai le stala ai tu i le tau fo i o mtaupu tu tongi o mtaupu o le fautuanga e a pa fata tia ese na lo se lau a fai a wa fa pa ule lo se lau i le tongi o fale i fata tia ese loa ai le se mela to i fa popo e fo i tu i le tau o mtaupu o le sa noanga le suia sa fata le pe ona tulanga nei tatua onga leo le malingi. Le masini le sa ta ua i le saunoanga sui le mai i le lipoti a le komiti. Ta ua le whaasao na leo fwoi sa ta ua nafi. Ina i whaasao i a mua wha maunga le mauta. O lea mai le accumulator machine.
O le sa o le ingoa machine o le simulator machine. O le fa sa o me tali al malo. Fa tai lo fio al mista o le mai lo tali. O le fa sa o mai le tali o le ingoa machine. Le simulator. E le accumulator. O e matau atu. O se machine taua. Pe o na sa no le sui mai sa fatu. Taua tele machine le mo a onga. A tātou whanau ia i le tātou a onga le malingi. E whamauina hoi whaftai li poti al komiti e tusai ma le mtanga luenga a onga. Mtanga luenga a onga. O le mele mai tauina i li poti a komiti. O le mai iana sa i ringa. Sa i ringa komiti. O lo o mauai le whaale tonu a wala of sota inga. School net, broadband highway, ia onga tūranga lua mo kolisi inu i tua o le atunu, masala fai. E tā uar wha leia o le tūranga le pa fai e li wha leia, ua o tausanga i tau tano e lua tasi lua. Ma e te tau anu wha le leia tūranga ia o le school connectivity. E na ia sosoane ai la, i le tu ina tupo le moli ina tu i tua. Wha o ngāle interneti. O mo mea o onga ma le sona, mai se ia onga, e le o lama whai a ona, pe le o maua hui whai a onga, e a o ina mta ufa toa, o le a mai le li poti a komiti, o le ma ua isi a onga i tua. O whai a onga, o ina e whai a onga, e le o se la tō mta upu le whasainisi. Alaya o a o le whasainisi, isi wasenga. Ia, te le lope wha whiaran whaile to ina a onga whapea. Le latu o le whai a onga e leo sana mta upu le sa whaasainis. E latu a o le whaasainis ta miti a onga. I le mta upu whaasainis. Ia, e lo tu maupea ia tu langa le pe ona mai li poti al komiti. O le lavo whai a onga. Ia, te tonu sa sa no lo fionga al minsta. I sfui tato Fonotaga tona. I le se mta ufu ngofie. Ai le se mta ufu fau. O leva. O le valim ta upu lea o na le hui sa ta ua ma mai lipoti. O na te lea whai a o ngai tu ua ngā luenga. Ia e ngā i fafu. Ngā luenga whawai taimi a mai se lava isi tu i ngā luenga mai ngā lue tonu al malo ia po i tua fo. Ia ele na o whai a onga fo i o lo a fia rim ta upu lea. Na fo ia a fia isi ngā luenga pe o tamai taitau soifua. Ia lea e mo mai lipoti pe i hoi nisi o leo leo. O i ngā luenga whawai taimi ma isi e tō aingai e atunu e mamao. O na winga, ele whaingo fie. Ai taua i au le manatu le whatu mai ele lipoti. O whai a onga fwoi a retire. A whai a maua le malosi. Whao au pea, tu pe ele avanoa. E whao ele lato tautua. A wā lai mo lato malosi. E sosoa nia i le lava o whai a onga. Ia muli la le lipoti muli o le. Li poti le lua tasi lua le tātou tanga luenga. Ia le pe ia lo a fia mai ai ia whanau la iti ho, ia whatau a, ia whatau savali o loa taulanga. Ia ma compulsory education. Le fisili la le wafionga minsta. E le tulanga le tātou compulsory education. Wa tonu nei whanau la iti. Ia lo fia mos so soani. Lo fia mos so soani la to a inga nei se leni. Ia watau singa o a inga fsosongi fo i matua. Ia alo fia mose le ni. Ia whapea fo i tūlanga o tupe mena o mia. Mō la tau waonga. Ia la pe an tātou wa e tēnu na isi whanau. O lo whatau solo nei mo o loa la iti runga la wala i tonu taulanga o Apia. Ia e tā ua ia umarok sui. I le o pe iaonga. O pe iaonga. Ina ia o pe la tau ma tau whai la tau aonga. Ina ia maua le whamanuianga lea. Ia maua le tumai. Ina ia vea la tau mta tua. Ia ua lava fo i sit fia ma le atamai. Ia maua nisi ngā luenga sili atu le lei. Ia ua tau singa ma soswani. Ia inga lau fionga fo whatalai. Ia whaamuta i se manatu nai motu ngā awhanga lau fionga mista ma te te whono. Dei mo le mnoa. Baftai. Ia. Tula mai lau fionga. Wai mongo numero tas. Muli ngang whaftai lau whianga whangtalai, whianga le minsta, i mesoi le minsta langolango. Mesoi te taifono ma le komiti. Mesoi le pule NUS ia, mesoi le whaururunga le education. I whaftai ia,
lau fionga le minsta ona o e fui sa e ngata i pule a ongo, sia ongo, whai a ongo, pena fui lo so a tau. Ai, e watu nei fesili ona le, peo lewa mai le fasa ongo al mea leo, le masini. O le tūlanga whanono anga sui ona le a mai e pewa o le ofil masini tonu le potu. E pele tau whanono a e whai ala na whale i tei ai le pe o le mai le poti. Pe o man whai le whale le saina. Ia le ofil masini te tonu. Ia pe o le nganga le na tau whanono anga e whoina le lau pe o toi o i tatu tupe toi whatau meile le masini. O le lona lua lau whionga le whangstalai. Ia le se wha tau anga wa aile i o tatu malini. Ia se alma natu e mana, ia pe ana whape a matamea, mai se masini whape a vinga utale en US. Ia o le epi whape nale le fua fuele. O le nei usunga fono. Tula anga i ofiso anga i mole ngang whaftai, pe on sang no fwene si o sui mo meo whai anga whapitoa. Ia pe a watu fuela taita lango i tulanga le na, ia ona o le pe wa sioki nei o tato whai aonga, misele tulanga le whasaindisi, misele numera. Ia pa wala taita talo ai nei maota nei mawhai ona tu ilunga tatongi, wa tu ilunga tatongi e le mwhainto e oese, e whapena e tau masanga ma le whai aonga wa tu ua mo meo la tau whai aonga e o atu inga luenga whawai taimi. Ia o le ia tau wana al sui, o wai le mawhai ona na alu e whai aonga. Ia laiva ai atu i le aonga fwina le lai next door ia o lua ta vale whai fale. A le amo ale ato ia ma le peni tat ia. A le whapena tia i lot whai aonga e alu luenga lea. A le soswani ma tu alalo. Pele mawhai na whai se paon. Na ia mawhai ona awana i alu ese mai teime umamai ai pe lima tau sanga. Ia umalo se wa whapena. Ia mato e tu ilunga nei tatongi. Ia le o pose lilo ona le kalesia fo ia o whapena fo ia na o tu i titia le tupe fo ina le whamatu atu iaonga. Ia peu tau whapena o le lava i fo i whaaso ai i tongi o nei wha iaonga. Misia i kalesia ale lotu. Ia peu tatalo na. Ia o lesi o watu whautuanga i lau whionga o le memeo skosipi le o pose lilo. Ia o le nei fo i tu malo telo na yalum whanau la ele yo le whafatoa mawata le whape whatoa o second semester. Ia pio le anganga le na maana ia mesa iai ia umaloa ia mailoa whatauto mai o angava. Ia olo le matanga tausanga. Ia o nisi la le whapena. Ia ona o telefo i o tūlanga i whainga whaavae ma whapena. Ia ai tawana ona i tamaiti. Le la tua atu nei isi le po uni le second semester. Ia aue o le o le mea masani. Ia pio le nganga le na. Mo le nganga whaftai lau whionga mista. Wha mama avenga le a mai mo meo restala. Ia o nei tu malo i talo atu. Ia ona o le tu malo nei a vea wha mua yalum whanau ma tūlanga ia o onga. Ia le mau atu le mato miliona lau whionga le mista. Pele mwhaina accent mai le vai maunga numero tas yalum whanau NUS. Ia lale teime moa mai ai i le mato miliona mua. Ia ona tongi atu i leo pili a alum whanau o a onga i tai. Wa lewa whapea leo to extend le pili ma alum whanau. Ia pio le anganga le na. O le vawa onga ma komiti lau whionga whangwhitalai. E tau white na i le tūlanga i e pe leo pose lilo o komiti o whioanga. E pe leo ifo e pui le a onga. Ia malato i loa whaanga i o ina o le a onga po. Ia e pe o isi a onga misi foi le sinei foi. Ia pe o pule a onga ia. O le ia se tūlanga wa aina i komiti ia misi le whaanga i o inga le grant. Ia toi fia maua i se whainga whaavae langa le whainga mesa i aila o whionga le whangtalai. Na o whionga minsta. Ia pe whea ngai whaatasi le pule a onga me. Ia o tal no mai mātou komiti. Mai pule a onga le ia se whea o le tau komiti. O le pule a onga whea ngai male a onga. Male ofisa o a onga. Ia pe o le angangal nai. Fia maua i se whaasa onga po sui whainga whaavae o le toi a iae le a komiti le a onga. Ia le a onga tu sai ma fa ya onga pula onga manuel fontanga lo fianga fontalai na o ele tu malo tu lai mai le tu lai mai tu malo falata numero 3 o dia lo fianga te tele tuanga e lo fianga ave ale so manatu au tai tele la va komiti se so le fianga minista pa wala mele fitu la tu ai le wina me vanga fasa o le fia siringia lo fianga te telefono TV le ni se le wa mai commercialize fi mam lama po la sengi ngai operate ai
Awalo no winga a arulo fa business. E winga mo sui le sing. Ko yo la tumuta la me tongi ma tu tongi ngal digital TV le. So la ngome ya me na watu le sing fa ko mo tap tsa wa onga. Lona rua. O le tasi level to fa tonga na mai anyways. Ina masini le. Ya ele telefona se manatu wa sa fa pe tele ya. Ai lo tal tonunga lo fiong. Al minister. Il fa fita o tele le utu puisa mo mo la fa sain. Drugs. Ta wana fa se feng fa vai. Am tanga runga meni. Ya wa ulo ke place kengeli. Samoa College. Le vano prestene. O le tasile fa fita o le o mata o inani. Ata to le tina I lalo levole, lalo ya onga. Ele mafai ona o le a tup tele le melni. A mata mai nai wo o tanga runga malo. E tawon fa mo avis fa mo mo la fiong feng fa vai tu langale. O le sivaanga o le mai le fa tuanga committee. I sota inga le tanga runga onga Mulinu'u FOE Faculty of Education. Ya ai le o mai le fa tuanga ile pe Palemene. Ale mai tono tanga runga onga. Sa tauna mai ile university wa ina ia to tanga ila to ile entrance le tono ole MSc ia tato por kalami fu ina fai nei ole ma ole ngol mele sa fai fa pa va ve I fai longa me sai science mole nga iluma ona le fa tsonga na committee la ofionga me yo ta longa fa le nganu ia o loa sui malo tel tonunga man tu fai mo me culture days fo ia onga fa la nganu ia lava le taimina fai ia loa tel tonunga tatu wo fai ia tia ekta longa ia o haranga illa langi manu ia tatu tam fanau ki pa langi ma la kapi ma mai si tulanga fa pena I do le tel tonunga o le na o mai le me muli le la fiong ile compulsory education ia a mese nei tamiti fa tau sa vali mele wala e se afina ngalo lem ta o polo ata tonunga mai ele amtanga e o tula fono la ye school hours alo ta tonunga e tau na alu wal tula fono nei e o atu le fefile ngata ile o me fa tau ele fa ina o tato uman mo ava no e fa tau e fa sa vali mo me o fa io o ame sa mo e la fono ye so al mele wi nei ala tala le masana fai tamaitini o le mele ta o to tanga tamai fafo ta to o la tunu fai pe se tulo mo la tunu le ta ele wa pa wa ya mele fa to hotel na me vit kalinga mal pur kael ele se tala sel mele ala tsula va ya son tene ole tala moni ele sa la afoliva pongi sala o le vai kili sa vali tamai tamatiti o tulo o so mai confessa ye me sa fa ka o me vit kalinga nga kai fa lo nga kai fe ke ngo foi kai o vai ke luk ka mo fio ko sang sukas fe ke au ngai pe ngo ile vai nganga ka ko vai la ka se furu po ngai fe lo fe ngim fe o makua le fali ka au ka mau ko ngol fali o so maris ke me kiki fe a makua ka male la pinko e ka la si le tuela tal a o loko e fa sa tala e fa sa o inga ka fa yo makua ko sa ka e vai mele fai le alofa le tamatiti le kiti a tu sa vali ya ale lo sa o le pinko le pe fa lo mai o ko la ko le so o lo kalpa ia ai lo tel tonunga lo fionga le se te fono male minsta ma nei o le o committee fa ale tu malo mai o nei fa fitau akala ko sa va ia sa ka vai e pe ia o nei tau langa ma ia ma ko fa le at a fa tai o le tu le mai se o so vane le nga matua wa ma ole ia ole fe nga lu ale la nga o le fu ka se simila ko la ko ya kauma batai ia au kaun ko ki le fa malu mele ia mal fa la lava fa ftai alo fa ftai malo sa no ia tatu to e la un le tu lo fio de tele tu ngai ia la fio le fonftelai ele o mi foi se manatu le o kava o mai saunanga nisi o mea sa launau iai. Vanga mo lava fa malo committee fa malo fo ia la to ngala lue tai lo fionga ile minsta lo nga fa mamta fa pelei sa pe fo e fa tu sili
O le tap mo wala o fianga fong talai. O le tal sangatu ile fautu atu ile ile mtanga luengo haonga. Ia va pe vo la o fianga le minsta. Ile tupele faso itua. Ia onga. Mtua mo mia ia onga le tua misa onga kalesia. Lo ve o tu tupe le nei ia februari. Ale tatu whainga whawai, whatua release. Ia le se leni po o me, po iuni. I am whai on a release le ia tupe nei ia februari. Ale makua mo mia ia onga e kalesia. Ia le tupe nei ia vavati o te le iai ia inga fhoi le li poti mai o le whaangai na te tau. O se le na vatu, e laga iai e komiti. E mo watu o puriko kasi ai e le kai fongo. A le leo na se to sila ne almta o pulu nei. O le vaven whamatu tua ia onga kalesia, ia mai si fo ia onga. Ia le seleni nei o le fua ia le tato malo. O le vaingalo na rua lau fionga. Scholarship ia ale NUS. Mo te maiti. E whatua whasalo mai scholarship nei po iuni e po iulai. Sa taun tom whai whasalo mai le amtanga. E talo sanga tu. E whanau atono iei ni mafuanga te tau. E le tūle o siaki mo record. E whanga pēr lato ia lato makafu e o watuai. Ia ma interview se whawai se whainga ina e wawena o mai scholarship e tua mo whanau lo mo mia. Ia ma whasau ina e fhoi ia nisi o matua ele mwhauna mo se so sani. Mai se le ni e whaso atu e tua le tato malo. O le vangalon tolu, lau fionga le whongtalai. O te whiawhisili atu po le tu lango i ele tātou whaletusi lea o le whaletusi le nei i le teimi sa whatala no mai ai. Ma se tasi fhoi o professor o le University New York e le tasi o ana ase singa mai ma i Samoa nei ma hofo ai fia i le atunu ule nei. Na mai le na hofo le na le lansa talia le malo. La tuai le se me fatu ai. Ma filifili ai le NUS se fatu ai. Sa mo mia fo isi se lentele a matfatino ai ngā luenga le ana ave malo intia ma mai la to miliona. Ta la e fatino ai ngā luenga. O le whamtalanga tu mai le tato malo le natemi. Paua le o le koe ngā library maua nei i tūlangi. O le Pasifika le mawai. The most modern technology o le whaongai. E mawhai on tātou accessina. So se library i le lalolangi. Access atua nei Samoa. O le melana leana leana filifili le NUS. E le leona ave pe tonu le NUS e o ngā mo whanau wa o ina. A Samoa. Ai te tala pele avanoa ia e lato e fia whaonga. A malmal pole al tūlanga lea o lo ia il tātou library. O le itu i le tūlanga lea o whaia o ngai tua. Manatu e le taun tātou toe o le mele o le sioki o whaia o. Te lele ngā luenga sa tātou whaia. E le o ina, taupua le o science a whaina i tātou. Se toe sila to pea no le whalongo tu pea. We nisi mafuanga o sioki e kako whaiaonga le vauman sao noa nisi. Te tau onto e tilo il tato policy. E ia il ato li taia ala el porto masani. Ma whaia na fituk nai. Le to wha ila iainga lo iainga o lato e whaikikeli. Se sila pe ia il turanga le to e fituk nai. O
upuana le atunu o le uta fituna i fitala i le uta alpoto. Le ufionga i le whangaftalai. O le teimi lea e whawhitai atu. O lea o whatino le te leo tātou mana onga sa whali i asu tuana. Ia le liu le universite lea i ala fua. Ia le na o mata upu tau whatuanga ia o inai. Kua ngau ango ai le universite. Ile ke leo le investment lea e kau lenka maiki o lau whaku. Ia universite whakoanga whiki la kou. Whaku universite aisia kungu sa kaungo mai nge au leo mai. E la mga ngau ango ai nge mo meu whau sia Samoa nei. Al fia fianga. Leo wa li liu nei o general campus. Lona winga so se whai longa e whai ai nei. E le al tulanga lava tau tupe whanaulango iai. E le whapela o le teimi ato toai. O le amatamata mea. Ai le manatu. E tau tele ngā lue whatasi. O le tato universite ma le universite lea. Sisila i mata upu e tau on la ave el tato malos. Il NUS. Ona e foi il whawhitau il NUS ia. Ile tūlanga tau tupe. E sioki foi kupe il NUS la tau. Ai leo na maximize kako resources. On te tilo le po fele mea tu i ala fua o le Samoa le a fele vaenga tau ave el tato NUS. O le tūlanga i tā longa. Tā ua tele le tū le mai whawhitai fo il malo. Il whawau pēr o so swani le. Tā ua fo il whinangalon whali el Palemene. E onga tasi le leia ma manatu e ave pēr e le tele o tātou whalapolputonga nei ia i la tō o whaiaonga. O le whawhitauli le tupu i whaiaonga. Po le alava le afo le to inga tālonga. La kapi kirikiti e tauanga ia manatu. Ona o le fia malo e ave ai la tō lai o le whafo. Ona o le fia malo. A leo o wha maonia e le tātou teito o fitu. Le ale maso masoa ma le malo losi. O le au tā alo isi atunu o mawhaia tātou tamawhanau. Ona so soa le malo sina la. I le melene o le loto nu. Ma e tau o tele le tū lea tuaise tu lalo whaawau le porkalame lea tanga luenga wa onga. E le whaawau pēr o le tauwanga la kapile a ta maiti laiti. A mata atua i lalo e na o le pas. Ia o tu ilunga o a mata on whaapopo. Was fululua tau sanga talu on la whangasolo le porkalame lea. Pa te langona fo. Tasi minutos. Le ala na lea o vai atu. E le tulai mai o tamata alo. Al tatu atunu, ua matua le leia tamata alo. Ai, e leo ave se fo di tau o le finangalo lea. E tau an tau fai tatou i to tele tatou tamawhanau. Wa le se lau pasenge le loko. Le loto finau. A o isi e o mai fafo. Ua iai a latou konkalake. Ua leo koe ka alo se lau pasenge. Au ka alo ma le whamoe moe au nge ila vea. E le mo waise manu ma lo Samoa. I tūlanga ia. Mai te le tau mwhainga lo whainei e ui. O le sa tātou mita uma. E le tālonga le lakapi liki. Iau ka mau mai fafo. Al ka longa le nga makua ka wo ia i le maoa e o ka ua Samoa. I tālonga nei wha malo. Whawhitai fo ia i la tōu. O tamawhanau le atunu o lo ta alo i fafo. Ai au mai atoa le la tōu loto atoa. Ma le nganga atoa. E na isi tia le ta alo tau le leia le tātua. Tu lau whianga le whangawhitalai. Ia o nai manatu nā e whapopo atu ngā luenga whita. O lo whawhengai ma la tōu lo whaia nei mea. Le tātou malo i minstafa pe fo i whaton silio tagaluanga. Kai, malo, whawhitai. Tu la mera whanga te telefono? Tonga i le
Fonotalai, lai atu mal whalalo tele, tau mwhai tali atu inisi o saunoanga sui, mese pa ia malu sus fono Palemene sa saunoi li poti ne tolu ale matou komiti. Ia mai moli atu le anganga whaftai, saunoanga fo ia sui sa saunoa. Ia mai o lea tau mwhai atu le tali atu i mta upu fo ina langa. O le mta upu na langa e le fionga le sui o safata. Ia, lau fionga i le sui mamalu. Ia olo o maua umalawa e a onga uma le sua vai mama. Papea ngā fo i tato wa onga i motu tele salafai. Ia malitala whatai i polu nei. O tele foi o nisi o mta upu sa sausau no i ai ia sui. E mese lava i le tūlea i a o onga. Lau fionga i le sui taita. O lo fina ngalo e te fisilingi ai tūlanga o le sita i. Ia, e silfia lava o e fo lo ia. Ai ai nisi ngā ruenga whapopo le universite i le audit inga o lako tusi. Ia wape ngai le wape ko maule. Le pili le audit a laisi i kai ia kulanga o ngā ruenga e moli atu le universite. Pe o tūlanga na e pe o na siningia fo e lau fionga. Ia nisi fo i o suma malu a mese le ta upu a le i le lava whaiaonga. O le mea mauti noa lava le pai o lau fionga le Fonotalai ma le whafonga le tato Palemene. E mtua le lava i whaiaonga. O le mta upua le momori mai pea le fionga fo i le pule wapea fo i le pulenga. Ono o le lava whaiaonga. O le mea le tūlai mai nel temine, o tele o tātou tangata ia o ina whawhaiaonga. Peu o mai ngā luenga ia whawai temi. E te tau fo il tātou polokalame le ngā luenga whawai temi. Ona sila le ia i lātou nei eito mai whapitoa. Ia maresiku. O nisi o i lātou ia peifon sai ai ia o ina foi fa skolsipi foi a foi mai ele fio e faiao e apply solo isi ngā luenga al malo ono le taum fai lava ia o le tongi ke lau ko kongi le me o le taum fai foi le mtanga luenga ma le min staff o ia onga ina ia sisila i ona i tu umai ia mfai ei ona si tai ia tongi fai onga na ia mwhai o nau na i mai ia lea nganga o along whanau fo il tato nuu e fia o ina e vea mwhai aonga. Ina ia to tele aini whai aonga e nga whatia e tūlanga lea peo na iai le taupule le sioto tato. O le taupule a lau whianga sui o whaleata ia o le tato TV. O le aia lua le laisene ale tasi ele o sui a lau whianga. Pero le taupu na lo siringia lau fionga. Ia whatasi la manisi om taupu e peo na sausau noa ma talai e nisi o sui mamalu al Palemene. Ia ele tua le tau i ia o onga. Ia leo te lea la i ese teimi e sau noa ele fionga le liminsta e whapulpula e nisi om taupu e tali foi tau atuai i fsili sala ngae. Sui malu, ia ma le whaalo lava lau fionga le Fonotalai. Alo, sa noa lau fionga te telefono. Te ito e me lau fionga le minsta? Lau fionga le Fonotalai. E mua nau whatulou ma whaalo alo i le paepaenga wa umona e sauno i le teimu sola. E le ngata o le itu vai ala malo. Leitu vai whale anga nuu. Ia au leitu vai fo ia le au no manu, au wā manuia o si o tātou atu nuu. Ma lo whaftai.
Hele I whaia se whamatalanga. Ia, e tūlawa e lilia I le sawhainga le Fonotaga le Palemene malu nei. Wale a fio lau a fionga le Fonotalai. Ia e me se fo I le usunga fono malu al Palemene. Fio le fionga le Palemia. Ia, whapea lana au fono. O te moai moli le whaftai ma le whamalo I nei usunga fono. E ui lava e le itele ni sui na sau noa ma a whei o lato finangalo le matanga luenga wa onga ma le universite. Ai lo ua tato nunga tō tasi. E le ai ma se isi e alu ese sona finangalo. I mata upu pe ona whai loa o te whaftai fo il komiti. Lau a fionga le teitai fono ma le malu il komiti. A wao tau wha ma ite ma la o tau lango lango. Ua mawhai eo nā li ae nai nisi mata upu. Mō le wha le leia o le tūta wa onga I to tono se o tātou atu nu. Whawhtai le ti mata, whawhtai mō whautuanga, ia ua mawhai o na whai loa, ma ua whorosia lu mā mea. E iei nei vaenga ia ua sauno ia le taitai whono komiti, ia ma utai tonu, ia o leo ua toiso tau matu pala o le au le toi o iai. O na nei vaenga ia tā pena i se whamatalanga o le whautuanga lava ina ia le leile connectivity o le whesota inga o a onga. Ia, o le teimi nei o le o ngā lua whatasi ia le matanga luenga o sota inga ma le matanga luenga whatuse komiti ina ia maua le sotanga leo le ngā lua whatasi ina ia whaifo ina wsoso ni mai le technology la tau ile a o ina o alongo whanau o le tunu peitai. E leo ma whai ona whaalango tele fo ia whai a onga ma le matanga luenga. I le awala lea o le lava e tā mau ma mausa li lo mātou te tonunga. O le awala lea ni tātou a onga mai e yaso ia o tātou la iti. O lea lava e whaawau e ui e tā ua tele ia le teknolosi nei vai tau. Ia e ono fo ia e fo nisi whawhitauli. Pei o le titi o no melo whai a onga, mai o te loa o se mta upu onga lea. Lau a fionga whangwetalai, e le o nofo ai fo i mtanga luenga, i le tapena ina o nisi au wala, e ma whai iai o na tau tali mai i whawhita auli o le lava o whai a onga. Ona ua umauna iai fo iai a inga ma whaatatianga al mtanga luenga lātou, i le whaasoa ina o whai a onga. Ia e pei o le awala na o le fo e mulimuri ta ia il mtanga luenga I lana whaasoa pei tai e fo nisi taimi e le mwhaiena tu mau pere whaasoa I le tilo atu I le mana onga ma le mo mia o le mea tatau na ia I lea taimi ma lea taimi. Sa saunoa nisi I se awala tau mawhaia ina ia tau fiofi mai a tātou whaia onga. Ia e moni lava iei nei whaia onga o ese ngā luenga whawai taimi. A le nei taimi wale tō tele pēna ngata le amatanga. Ia a o lea lava e whaimau ese whaia onga pētai. O lea nganga maua lunga, ia whato sina, ia alo ma whanau o lea tunu. Ina ia o mai e ngā lulue fo I leitu, tā ua o le mālo. Ia a wale ate ina e ina o alo ma whanau o lea tunu. Taimi nei, ia o whaatala noa le PSRC, ia maltato mtanga luenga. Ina ia wha o le lei ia whaia onga I le tūtau tongi. O le ngā luenga whaia onga. Whai mene stangata e le tite tongi. I teimi nei na o whaile upgrading le a whaia onga. Nana uma mai au people upgrading. Kiki ro o le tolsu tasi awheta ala le tau sanga. O lona winga. O sesi whai whato sina le ta mitia onga. E tele tau sanga te ngā lue I isi matata to a maur ngā luenga. A le whaia onga. Nana I umai au le FOE, sau lo whaia onga lo, ia mawol tongi e whaasoa wale lumana I manuia. O le vaenga le na sau no fo iai I le winga le whaapea ua o e nisi whaia onga le whaasai e nisi, ai le eisi o lātou to mai. Ia te au ia whaia onga. O te le tal ton tele i mele. Mantua fo, ia o tātou a onga mai. Sa tātou a vea le mata upu lea. Tātou au mai kolisi, tātou mai le universite,
I le aonga whawhai aonga, o lae lava e ave, compulsory le ave ina o le pepa le o le science. Se i wangana lava ua o le levo mawalunga, o na uti e role i nā o tamaiti, po o whai aonga, lau te tau ave ina. Ae i le lau tele aia, e science whai aonga, ua o ina i vaenga o le ngā luenga le whasai nisi. Ia, ae ono o kolisi, ia, ua iai fo il tūlanga lea, wa uti tamaiti e ono so soani le tu lea ai o lo te tilo lava i mtanga luenga fato sina tamaiti ina ia to anga e o mai e a onga le sai nisi ma fa ia onga e foi la to ono o mai le vainga le ko miti o a onga o se vainga ta o te Malia lo fionga le mista se tu le mai o le tulanga le o le sosoani o whaiaonga. E le tūle o le whaamanino e vaengai o le wo atu le maurunga wa mata o na mamlamata maiti e le tu ai ngā kose alwe ave. Le mela masani o na o iloa e le sulfai mai o le telo la tau I mo meo interviews a wala to fuafuanga la to polklame I mea o ai. O le tele o mea o uloa. I la usilia tu I se tamatia onga. O le ale lau mataupuna ave. Ai whai mai. O sa o mana o te alue ave le fo il fa su tusi. A o lo tu nei. E le mawhaiono o veo na e le ese se sinta umai e tauna avela o mathematics. E compulsory. Ia e whapena fo I o no mana o e avela o fa insinia. Ia ana o la mata upule na avela ali aviation ta upu e mo mia lo fianga le fon talai pe o le tule na vo le tawan fatawa ila ia silafia e faya onga ia le melia e mata upu taun ave ila ia mafaya o no ol ka mikiki o tau ave le mele mana o yai le tual na ta masanya o talanoai ia sola o mai mata upu ia o le tau whai o whai aonga. Ia whai loi ta maiti. A e whialu e whailo PA. Ia so se mka upu ia ave. A e alu loi ke whai insingia. Pe ke alu e ke whafo mai. Pe ke alu ke a fo I sukusi. O mka upu ngai kawokele. A maisal mathematics. E o maua le whingalo le te tele tuangai. Tu e mai lau whionga minsta waonga? Ia. Lau whionga whangwhetalai, whaftai tele lawa I le whautuanga le taitai o le tuangai mai o se aenga sili fo ilea na tā ua, o se whamanatu au ngā fo ilea mo whaia onga o lo whaafonga mai, e mese o le mtanga ruenga, o se I tū sili lea na tā ua, o le vaenga o le whaalau I loa. E matua I o whaamaunia fo ea o le sosana mai a le taitai o le tuangai I le vaenga lea. Nei taimi ia o le awala le lewa whaonga ina, ua matua whaamala malama le tamaiti ia le awala sao. E ta tauna u iai ia matau nuu le tauna unga o loo mo mia e lana onga. I le tūlanga whaakomiti o a onga, ia sao le leile sao noanga pe ona fo ina. Ia, ua o walpina le sao noanga alo whionga le minsta. Ia, talu wai o lewa tatu o tatu teima nawa, tu sol tatu lafo. Ia, e fo manatu. Ia, le a wha ua sao noanga alo whionga el minsta. Ia, wha pia fo le tūlanga o tatu li poti e tutoe. Ia, le paias fau. Nela waso, ia, o lewa tatu taunu marisi ui tatu ngā ruenga mo ne vaiaso. Ia, mo le tuale, whafte tele, pa ia o mauta. Ia tō whionga fo I sui mamalu, a mese fo whasoa al tātou malo, ia e tusa o tātou tāupu, a mese lava le tāua o tātou ripoti. Me le mo le tuele ngang whaaftai on fōa,
malo le sau noa whaatai fo I mo le tō whaafaali ia le lava whaafonga ma le tō alpa I o le tātou mauta ia malo lava mo le tātou fono nei aso e mese fono nei vai aso ia le nganga na mo le tuele nganga whaafatai a le nfoa ia I le nei vai aso ma tātou ngā luang whai whaafatai fo tapu inga si o tātou sunu ia malo le tapu I mai ia whaanga solo pia ngā luenga al tātou fono me lea tātou te reitolo pō te tāusang atu le sui malu ngangai whamaunga numero lua sa unis tātou sa tālo So falta mam le alo mo le nganga pa ia o oe o le atua o nei o oe o le atua o ananafi o oe o le atua o tāiau o oe o le atua ifo to tutuli ma tapua I ai Samoa uma. O oe fo'i e whaavae I ai si o mātou watunu pele o Samoa. Sa e to tau mua, sa e to tau muli, a o whea ngairo Palemene ma Fonotaga o le nei yaso ma le neiva yaso ato. Vi ia oe I lo walofa ma lo wanga li leile atua lo mātou tama. Sa e le tūlafo ina lau Palemene, a o whenga iai ma le lipo ina o upu o lo watunu, a ua se manuia mo Samoa. E pō nā, e angasala, e le sao, lau Palemene I luma o lau o fio. Mātou te tatalo, se mata ua o lo toto o lo walo pele, I lunga o le sātaro, e whaamangalo ai le I fonga lo Palemene nei. Le atua le mātou tamā, wa I uwhi au mga luenga o le nei yaso. Sa e le tūlafo ia I mātou. O ane mea, a oni whi au fo I o totoe, mātou te ole I lau o whiu. Ia e alofa ma ia e tauto o lua ma I mātou. O le a mātou tu ua le nofonga nei, tu muli atu I a inga o lo whatani mai, fo I le vi inga I a te oe lo mātou tama. Whamanuia mai le nei Palemene ma Samoa atoa, e ala atu lo suafa pele o Jesu Keliso, suafa o tama le alo ma le anganga paia. Amen. alo whaafatai leo tā pena tātou tāmawhtanga o le uli ia pe a tu ol tātou fono whasisilatu wa tolpo nei tau manga fono au whai tula fono si e rile tula iwa tol sfuru I le tae o la solua a sa sfuru iwa o mati lua o lua wha